Telecho Mutse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM metsotso ke le sometlano fela go itšwela go area senyane 15 minutes after the hour 9 o'clock go mme jwale ka ge o tseba gore la bobedi le la bone re ba le batloutša ba roka ke bola ka Professor Mremi ngaka ya borena ya setšo yeo e tšwela go gona ka fa le lefase la ga matla la Ramoshebo kgauswi le letamo go mme re na le mopapa fa ke bola ka yena the right reverend Mr. Amalefo ga tipitša ore ke yena modimo wa phelago gomme ga gona molato felo aowa ke modimo wa phelang re a leboga yena o tlo re tlišetša dithekišo tša di-product tša tlou tša baroka tše e le gore ba di swere gona ka kua go tlou tša baroka tša go fapafapana jwale Mr. Malefo mongaka a ke tše sebaka se ke go dumediša le go go amogela lenanegong la rena la pitšentše kgolo a stationeng sa Mmamarato Motse Community Radio ya lekgotla kgašo a la selegae thobe age ntate maobane ka kapa ya radio ke go tamiše ke tamiša batho ka moka kgolela gausi mo ba le go gona magoši ba porofeta baruti didupe le ditšhupe ke le dumediša ka moka ga lena wa le tamišago ke yena Mr. Malefa go tša gona ko ofising ya Professor Mremi mo e leng gore ke bolela ka Professor Mremi ke bolela ka ngaka ya setšo ye e leng gore ya lafa malwetši a go fapana-fapana e phekola batho ka ditaola ebile e bua o phekola batho ka meropa mo e leng gore ge ke bolela malome ka kapa batho ba ikušiše taba ya meropa e tšwelela so batho ba tla kua ga Professor Mremi ba phekola ka ditaola wa kry-a le gore mathata a bona ke a magolo a e leng gore a nyaka meropa a se mathata ka moka a nyaka go meropa a se mathata ka moka a nyaka go ditaola jwale Professor Mremi ka lebaka la gore o ba le tlhatlho ya bagalabe le bagekolo ke bolela ka ba robetšego ba ba balelago le yena jwale o kgona go ka bona motho gore motho sedimo sa gabo se nyaka gore ke mothuše ka meropa jwale Professor Mremi o dula ga matla le Ramoshebo kgauswi le Mmabologolo le Seabuswa Professor Mremi o bereka mehle le mehle ka ntle le Tuesday Professor Mremi o bereka kua Jan Fese kua Hlatlolanang Center ke mo e leng gore o thuša batho gona jwale ka mehla le ka mehla o bereka gona ka kua gae ka kua o thoma forogo ke kria boipiletšo malemo ka kapa go batho gore ba tsebe gore ge o etla kua ngaka Mremi re kgopela batho ba tsogele lebaka la go tsogela Professor Mremi ke gore ke lebaka la gore kua malemo ka kapa go a tlala mo e leng gore batho nakong kry le gore ba sepela kua ba kgopišegile ba re mara wa tseba re tlile mohlomongwe re sepetse lata jwale re a boipiletše go setšhaba sa thulare gore ge ba etla kua ba tloga ka gae sa le go seng goba ge e le gore mohlomongwe ba bona o kare ba tlo tshwenya ke nako ba ka founela dinomoro tša gona kua ga Professor Mremi mo e leng gore ba ka kgona go buka and then go tla ba kgone go ba bukela jwale ba theeletše kgole le kgauswi mollong gona ke le dumedišitše ke le hlomphile ka moka ga lena a ke tlo tsebiša gape a ke tsene ditabeng mo ke tlo bolela ka ditaelo tše e leng gore Professor Mremi o ba le tšona ka kua gae tše e leng gore ke dia boipiletše go batho gore ba tsebe gore ditaelo tše Professor Mremi a di riago tše ke tlo bolelang ka tšona ga jwale batho ba kgona go di kry-a ka ntle le go phekolwa ke sa bošeletša batho ba kgona go di kry-a ka ntle le go phekolwa Professor Mremi o ba lebeletše gore batho ba bantši ba tšwa kgole o kry-e le gore motho o Cape Town motho la modimo gore a tlatle mo gae mo o tlo tšea nako e telele gore a fihle mo mare wa kry-a le gore mathata a golela godimo jwale taelo tše re kgona go di romela mo le go gona and then o kgone go di kry-a bophelo bo kgone go tšwela pele o phete ditaelo ga botse jwale taelo e ke tlogo go thoma ka yona mo ke bolela ka tsona ka mehla ka lebaka la gore batho ba ne le go sekwešiše gore ga botse ge re bolela ka taelo tša Professor Mremi re bolela ka taelo tše difeng mo ke tlo bolela ka taelo e bitšang gore ke Z2 ke taelo e leng gore malome ka kapa Professor Mremi o la lemoga gore bomme ka kua gae ba le bothata ba menkgo o kry-e le gore motho ba le monkgo o e leng gore ga o gabotse o leng gore sebare ka mola gae ga a kgone go kgotlelela wa kana le gore mosadi ya modimo go mo lebeletše malome ka kapa o a lebellega jwale a lebellega gangwe a kry-a le gore bothata ke gore o a lebellega mara go ba le monkgo e leng gore ntate ka gae o kry-e le gore o no sekwešiše gore gabotse mara gabotse nka dia buanka o kry-e le gore bo sebare ga ba re ba tla ba tšhaba bo sebare ga ba tla ba tšhaba o kry-a le gore mosadi ya modimo ga ane molato goba kgaetšedi a rena ga ane molato ke taba ya monkgo o leng gore o gona mo mmeleng wa gage jwale taelo ya Z2 ke taelo e leng gore wa enwa ge o e nwele e kgona go dia monkgo gore o tloge mo go wena o kry-e le gore ka kua digwareng go ba le bothata ba monkgo banna ba kgone go kgotlelela
ka lebaka la gore ankere bjale malome ka kapa ge mosadi o morata e le wa gago ga a ne bothata ba mokhuto ke kore keria o ipiletše go bontate ba e leng gore ba gona gore ge o ne mme ka gaya a ne bothata ba monkgo mme se ko a tšhabana le mogala wa gago wa kry-a le gore go sasa motho o tšema a bolela motho mo ditseleng mo gore ee gape nna motho o buala o buang leno tla gona kua ga professor Mremi go bala founa ra tla kgona go lefa taelo e bitša gore ke se thuka lebaka la gore bomme ba le bothata ba gore o kry-e gore bomme ba ne dišo mo sefatlhegong ga ba tse gore molato keng wa kry-a le gore go na le madi a e leng gore ga ga botse mo go bona ba bangwe bomme ebile malome ka kapa ke lebogile mme o mongwe le kgono kua Jan Fese kua o hlalositše gore o ba ne bothata ba gore o ba etswa madi mo go yena mo mmeleng mme o ke bolelang ka yena o ba etswa madi a e leng gore ga eme mo e leng gore malome ka kapa mongatwana o a beng a o berekiša o feletša o emiša e le motho e leng gore o thoma go berekiša mengatwana e ya bana jwale ka bona go swanetše gore ke lemoše bomme ka gae gore ke a tseba gore go na le bothata ba bomme ga ba ya matšatšing o kry-e le gore ga ba eme ba iputša gore gabotse go riega buang jwale taelo ya tse thu kry-ega fela gona kua ga professor Mremi ke tlo lefa dinomoro mo and then le tlo kgona go di founela gape mo re na le taelo e bitswang gore ke dibatana e leng gore professor Mremi ga a e ria goba ga a kgopela medimo gore ba mo fe tlhatlho o ba lebeletše gore batho ba ne bothata ba digateledi le ditoro tše e leng gore ga di tswelele ga botse ba bangwe ba palela ke go robala bana ba dikolo ba bala dino tsena ka mo di atswa wa kry-a le gore bošego ge ba re ba bala dilo a di sepele ga botse wa kry-a le gore bothata ke gore go ne le meleko e mentši e leng gore ba ba romela ka yona goba memoya e leng gore ba ba romela ka yona e leng gore ga ya loka and then taelo e ya dibatana ke ya go tshuma go e tshumile ka mo gae ka mo o kgone go ba le boroko wa kry-a le gore ka kua gae ka kua mme le ntate ge ba santse ba bolele ba ba le problem ya gore mosegare ge ba re ba bolela ba kwana mare nete go ya ge tšatši le subela e ba bothata ba gore go tsoga dintwa wa kry-a le gore go na le moya o e leng gore wa foka ka mogae bale taelo ya dibatana e kgona go thuša mathata go swanelana le a mantšhi a e le gore nka se a hlalose gape mo re na le taelo e bitswang gore ke lerumo la banna ke ya bontate ba e le gore ba ne bothata ba gore ge ba santse ba ye digwareng le bakgekolo ba bona o kry-e le gore no dithipa di gana go sega and then dilo a diloke ga botse taelo e ya lerumo la banna e thuša gape bontate ba e le gore ba tshwenya ke o kry-e le gore ntate ga re ke fahla magotlo o kry-e le gore mola ga re ke fahla magotlo go ba le monkgonyane mongwe ga go ga botse tato e leng gore o kry-e le go tshwenya ke matheka ga a tswere molato keng ntato e leng gore mmele ga gone o phela o lapile ga santse ka gae a go belele thabo ka lebaka la gore o phela re o lapile taelo e kgona go thuša madi a tate gore a sepela ga botse mo mmeleng gape mo ke na le taelo e bitsang gore ke DSG ke taelo e leng gore bontate ka gae e bereka go swana le rumo la banna mare yona e ne maatla mantšhi e nyaka mola malamo ka kapa mola ba reng bjale thipa wa le di feile bogale bjale le di-granara di lekile go ka loutša go apala jwale DSG e kgona go thuša o tlo bona ka gae ge tate a enwele ka gae ga a tsoga forogo o kwa gore ka mo gae ka mo go na le lethabo jwale taelo tše di thuša batho ba bantšhi ba e leng gore ba leboga le mogala bo mongwe be ka go feta ka labobedi o boletse taba e nngwe a bolela taba gore bana gape mogala bola malome kakaba o ne 76 years o ne 76 years ba tšea gore go padile and wa tseba malome kakapa taba e ya gore dithipa di palela ke go sega a e tshwenye batho ba bogolo fela bona le thake a rena e o ka no ba o dutse mo o dutseng gona o tseba dithipa di sa sege mara o dutse o ne gore nne ke tla reng ke mathata go bona kua mafelong a boithabišo re tletše kua malome ka kapa gana go a gae ke lebaka la mokhuta oo ke lebaka la gore dio tše re di jang le tsela tše re di sepelang ene kudu wa tseba baswa ba ka no tšea gore taelo tše ke tša batho bagolo le bona ke tša bona ka lebaka la gore malome ka kapa re a hletla re tsamaya mo e leng gore a go sepelege bjale e kgona go thuša gore o kry-e le gore a buti ka kua gae ka kua go ba ga botse gape ke mathata ka mogae ka mo o kry-e le gore a buti o palela ko go ba mpotsela kgarebe le lekgarebe monna o mongwe o no founa mo mosegare o ne gore go nna gore ntate malefo ene wa tseba ke lebetse o ne 25 years ntate malefo gape nna basadi ba tšhaba makgarebe ba tšhaba ke re molato ke eng gore gape dithipa ke re bana fale mara wa 25 years ba šetse di feditše ke eng kapela bothata ke gore malome ka kapa re sepela kudu and mo re sepelang gona ga re te tlhokomele and bothata ke gore re sepela mo e leng gore ga re botšiši re no fitlha re ke gae re na ba maoto and then o kry-e le gore go ba le mathata bjale taelo e ya DSG e kry-a gona kua ga professor Mremi mo e leng gore le ka kgona go e kry-a bjale ka ntle le go senya nako ditaelo tše ke tše ntšhi tše e leng gore di gona kua ga professor Mremi lena ge le di hloka le ka founa kua ga professor Mremi la tlola kgona go
go kry-a thuso ke tše ntšhi le bo pinki wa phediša ba ke a tseba mo gae moe ke kgalele maketa le tsebe gore gabotse molato keng sesi wa modimo kgala maketa ebile wa tseba o latlhetse le toulo gore gabotse ke tlana bona pele a buti ka mogae ka moo le yena kgala maketa wa makala gore gabotse bana banna ba noa mebereko nna gane banna ke sentšeng ba bangwe kgale ba bereka mo ba berekang gona o no bereka mmereko go bereka mmereko batho ba ba promota wena ba go promote o ra gore o bereke mmereko banna 15 years motho a no tla 2 years a kry promotion go ya go lebelela motho la go phale ka selo lebaka ke gore go na le lesisi le lentšhi le batho ba sepelang le lona goba go na le batho ba ile gore ba kgone go bona kua pele kua gore ka kapa kua pele kua o tlo ba le mahlatse ba phethela ditaelo jale taelo ya pinki wa phele ke tše ntšhi le botlola fole di gona kua ba bangwe malome ka kapa maswisi a mo go bona taelo ya tlola fole professor Moremi ga iria o ba lebeletse gore go na le batho ba bantšhi ba ile gore malome ka kapa o no re sale ke ya modirong nete go no bua kwa modirong lo tša ka di senyegile kudu ka tabeng ya tšhelete lebaka ke gore malome ka kapa re ya medirong goba di-eventeng goba mo go kopanang batho re dumediša batho ena go dumediša batho a sephoso wa kry-a le gore o dumediša batho ba e leng gore ba go planetše ba nyaka go bona lo tša gago di senyega wa kry-a le gore no kore a ba go loya gore mohlho mongwe o hlotse nete go no dumediša batho ba lo tša gago di senyegile ka moka tšhelete gore ke a e swara ga e sa dula ba bangwe ke babuti ba rena kore o reka koloi after 6 months koloi kore nete go no dumediša ba go ya modirong wa family go ba le dintwa and ke dira boipiletšo malome ka kapa go setšhaba sa modimo gore batho ba tsebe gore dikoloi goba difatanaga di a berekwa lebaka ke gore batho ba bantšhi a ba tsebe gore go o rekile koloi o hlabile batho ba ba kae mo dipelong tša gago a o tsebe gore ene squatše ya gore mohlomong o hlabile di-family fela o hlabile le baagišane o hlabile le thaka tša gago gore o hlabile batho ba bantšhi jale difatanaga di a berekwa motho o a tepereka le yena kore yeo a o eno ba maele a batho ka moka gore batho ba tsebe jale dinomoro tše batho ba ka di fonelang kua ga Moremi kua ge e le gore ba hloka taelo tše ke bolela ka tšona goba ba hloka thuso kua ga professor Moremi ba ka folela nomoro ya 060 959 0303 060 959 0303 goba ba ka folela 071 398 1508 071 398 1508 goba ba ka founela 072 133 6761 072 133 6761 goba ba ka founela 079 170 9862 079 170 9862 goba ba ka mona letlakala la Facebook la DR Moremi ba mo inbox mo ba no ngwala go no re nna ke nna mang ke tswa ke le kae number jaaka ke tsebe ke hloka thuso thobela nke o tsho o iswe re mo lemeng a ngwanesho o swa shuta gona fa thobela re a leboga magagesho re be re sa le ka go lokiša se sengwe ka fa se lokile thobela ntate Malefo le ka tšola pelehle a krile so malome ka kapa ke nyaka go lemoša goba ke hloka goba ke rata go lemoša batheeletši le babogedi ba rena le balatedi le di-client goba di-patient goba balwetši ba rena re ba le probleme kua officing malome ka kapa ya gore professor Moremi o phela le busy professor Moremi ga a tsoga forogo batho ba moemetši ba hloka thuso ya gage re ba le probleme ya gore ge batho ba founa mo nomoreng tše ke di biditšeng ka moka ga tšona motho a re ke kgopela go bolela le professor wa kry-a le gore malome ka kapa a re gane gore o bolele le yena mara ka lebaka la nako le seemo seo a leng mo go sona ka lebaka la gore o gopole re kua ga professor Moremi malome ka kapa go a tlala ene go tla batho ba go bajwa motho o tlile kua ba mo kukile o a founa o re ke kgopela bolela le professor Moremi go nyaka go bolela le professor Moremi o kry le gore se o hlokang go bolela le professor Moremi ka sona ko go nyaka go tswa gore professor Moremi dipheko tša gage ke bokae ofisi magagesho e rietšwe gore e tšee melaetša ya lena e iše go professor Moremi ba buše ba lefe phetolo ke no ra gore
e be ga botse mo bathong ka lebaka la gore ba bangwe o kry-e le gore o kare ba re bana o gana ka moremi ga le gore o gana ka moremi wa kry-a le gore a o gane ka ngaka ka nako yeo ngaka motho o kukilwe malome ka kapa ba mo phekola motho o wa sepela o ke tlatša polelo ya gago ntate Malefo thobela ge professor Moremi a šalle a batametša batho ba go swana le lena le ba bangwe ka kua ofising gore ke taba tša gore matsogo a gage ke a mannyane mmereko o motlaletše jwale ke ka baka le e leng gore go ne le batho ba e leng gore go ka nako ye nngwe go ka sekole go kgonagetše gore ba bolele le yena ka sebele ba swanetše ba founele lena le motšeele mmelaetša and then mohlho mongwe ge e le emergency ge mohlho mongwe ba mo founela ba sa mo kry mo founung motho o sekwane o kry-ana pele a no rediala mola e le gore moroka o busy founu ya distepa sa mathomo jwale a ba amogele gore ge founu e arabile ke Malefo ba bolele le Malefo ba mmotšiše Malefo o tla ba hlalosetša ka mokgwa re rutilweng ka gona malome ka kapa kua ofising ya professor Moremi ga go ne le potšišo ye e leng gore re ka e bjala ka thoko ge e botšišitše ke a bušeletša ka mokgwa re hlahlilweng ka gona ga go ne le potšišo yeo ka e botšang kua ga professor Moremi ra hloka karabo ya yona bokaone ge ke hloka karabo ya yona ke ye go professor ke re professor gape ka kapa o a botšiša mo o re taba mokhuto le taba mokhuto re ya jwang a kry mo gongwe a se re na dingaka malome ka kapa mara re kgona go kuša mo gongwe ka lebaka la ka gore bo mahlwadi bona jwale batho ba file free ge ba founela nomoro tša ofisi ba botšiša ba tsebe gore ga go ne ka mokgwa motho a ka arabang ka tsela e seng ya maleba jwale ke dia boipiletše gore ba bangwe o kry-e le lena le phone number tša professor ene mo go mo malome ka kapa ge ba kgopela phone number tša professor a se re gana ka tšona nne a kere o mongwe ga tla re o gana ka tšona nako nngwe re bona o kare o feletša distepega o gopole gore batho ba tla kua motho o tla kua a ne mathata mantši jwale nagana malome ka kapa o emetše ke batho ba 70 and then founu ya lla motho o ka kua setšering wa lla ka megokgo mohlho mongwe lela ka se allang ka sona then wa founa ge ba sa e sware o bona o ka re bana batho ba ga botsa ba professional jwale ba theeletše le babogedi ke kgopela nomoro tše ke di badileng ka moka ga tsona le di founeleng nomoro tše gore di lebane ka mokgwa o ke lebaka la gore ge o hlokae o kry-a o ra di le 4 ga go ne e leng gore o ka founa ka 2 ya masa wa se kry-en jwale ke lebogile nako a lena le ka mo Facebook ya leboga ke re modimo a le thuše a le gaogele tše le di hlokago modimo a le thuša le di-kry-e thobela a re a leboga Mr. Malefo re lebogile kudu mongaka melaetša ke tshepa gore e fitlhile gabotse ditsebeng tša motheeletše go le gausi mo a re theleditšego a le gona e šita le babogedi ba rena ka mola letlakaleng la Dr. Moremi le ka kapa maubane re a leboga mongaka gomme motheeletši wa motse community radio a re gatela pele go na le bao e lego gore ba thušitšwe matšatšing a fetilego jwale ba rata go ka buša mantšo tlong tša baroka mabapi le se tlong tša baroka se ba thušitšego ka sona gomme ke thoma ka go tsena ka go ya mathomoši yona Thobela ke itumeleng lešika lefaseng la Matlerekeng ke Eunice wa bolela mo ka lefaseng la Matlerekeng ile ra dipitšeng tše kgolo re goditše thušo go baba Moremi ebile o re rometše bahlanka ba gagwe gore ba tle ba re thuše ka lelapa ka tšona diphedi tše ne re di bona ka mo metseng bo dikatse bo dinoga le dimpša o re thušitše re mohlalosetše ka dilo tše le gore ra di bona ka mo gae a re thuša o re thušitše mahala transport wa gage ebile mahala ya go tliša bahlanka ba gagwe ba go tla gore thuša ka gare go lapa le yena a re patediša selo tše ka moka o re diretše mahala le tše dingwe re leboga kudu ka maatla ka gore le rena re tlo kgwetša boroko ka gae re kgwetša khutšo re kgona go phela gabotse a leboga nka rela ntate Moremi gore ke a molobego ka thego a re thegileng ka yona modimo a mofe mahlatse le mahlogona CRS 96.3 FM, your friend to rely on. You're listening to
to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Wa bolela ngo ke Jan Malefo ke dula mo skiming mo wa bolela go mo ke o fejana ga Mokgalabe Malefo leina la ka gae ke Komeng la Sekgwa ke Jacob Malefo ile ka bitšeng tše kgolo ka kopana le Kakapa le Ngaka Moremi a wara ni a mathata a rena ka morwedi gore tlabile le nna re tlo mekgwa ke mara nna se a mpoditse tshwane jare ge ke re ke eng yo o dirang a re dikoloto ke re bjale seo se jang ke eng o nyaka goreng a re ke nyaka go hwa ke re bjale o tla ka tabe thata ka no tlogela masealasea bjale wena o nyaka topolae bjale a laetša gore no o tla mo thuša le ge e le gore ga ke no ba motho ga ke ne selo a re no o tla mo thuša le gona o tla romela barongwa ba gage ba tle ba trae mo gae ba leke go foka-foka gore tle re be le boroko bjale ge ke bolela ke le bjale ba gona ba ka montle ba trae Mokgalabe wa Modimo ke a mo leboga o ka re Modimo a ka mmea a re golele ke leboga ge ebile ba tšea matsapa gore go iwe ga Matlala Ramošego wa bona Dr. Moremi ke mo le kgone re bonang thušoši ke a amogela ebile ke bona le seile gore re tla thušega ka gore malapa a lekane bjale ke leboga thata gore e se ka ba nna fela ka moka ba ba tlhakileng thušo e gona ga Moremi re leboga seo Mokgalabe a se boletse le mogolo ake gore o tla thuša ka moka ke re leboga go menagane re hle Modimo le badimong ke ba ka matišetša legodimo e be lona le sedi le kganye ka kgorong tša ga Malefo re leboga go leboga ba bolelang mo ke Matrome be ke tile ka mo a Malefo mo skinning ke tlo thekga motse wa ka mo a Malefo ke rile ke thoma ba ke tsena ke khumana sethare se le mo catering ebile se thabile ka mmeto wa o reng kwanoko ba se phutretše ka mokgwa yo reng ba se haile o se weya ka ona mo pela catering bjalo ke rile ke lutše ke sepela ke setšha le mo dintong ke khumana le dipikiri ba di thometše mo menyako ge ke fitha ke lutše ke tsamaya le mo dikhonane khumana ba epetše le disetšhe ke ka mokgwa yo reng ka Malefo go batho ba ba tsanang dikereke le kereke ba e tsena mo yo reng le batho ba ata mo kerekeng e be batho yo ra ba sa o tsebe gore molato o e ka ba e leng o ba le sebakwa re opola o ka re ke yo re ke dilo tše gore re ba re dikhumana e re ba re epolola o ba re ba thegela motse gore o kgone o tria le bona ba phele botse ka mogae ke Magolo Mapule go tswa ka lefatseng la ga Matlala Ramošego ga ntate mo ga Prof D Moremi ba le re feditše mmereko o leng gore ba na re romile ona re boela ka gae ra leboga ke a leboga baba sebaka se mphileng sona go le go ke fihla ka gae ke seke ka sokola ke se ka ba botšhogo ge e le gore wa o tlela latela melao ka moka ya tsela gore go fitlhe o utse community radio station mogare wa gago wa potego dipitšeng tše kgolo le kakapa ya radio mošupologo go fitlha la bone iri ya senyane go fitlha iri ya lesomepedi bošego gare dipitšeng tše kgolo le kakapa ya radio mošupologo go fitlha la bone iri ya senyane go fitlha iri ya lesomepedi bošego gare
right mo telecho mutse community radio gona fa le go 96 number 3 FM a re dutse fela metsotsong le some senyane fela go ikela go ere ya le some 19 minutes before the hour 10 o'clock le nana go ke nna go la pitšentše kgolo nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusherman go gopola gore a letšatšing la le kgono ke la bobedi le botse la lebola ya pudi re na le professor Moremi tloutša baroka go itšola gona ka fa le lefase la ga Matlala Ramošebo re a tseba gore ke ngaka ya borena ya setšo ya ka mehla gomme re ile ra go tshepiša motheeletše gore beke ya go feta ka labone re be rena le leloko le lengwe ka fa le e leng gore ga ba kwane go tloga motswadi ya bona a sa phela motswadi ya bona a be a hlokofala ba sa kwane go a diragala gore o mongwe wa bana ba ga bo bona a thulwe ke sefatanaga ditšhelete tša dirafo tša kgaba-kgaba gona fawe ga di a sepela ga botse di sepetše ga botse ba bangwe ba di bone ba bangwe ga ba di bona ba bangwe ba sola gore ga a di berekiše ga botse monga tšona jwale bana ba le ka moraga gore mma bona a hlokofale dilo ga senke tša sepela ga botse ba dutše le bo malome dilo tša sepele ga botse bo moga tša malome dilo tša sepele ga botse ke gore e no ba hlakahlakano gomme re ile ra kgopela gore taba ye ka mokgwa e kwagalago e na le dilo tše dintšhi ka gona e hloka gore e bue gore e tle e kgone go hlaka ga botse mara rena jwale ka pitšentše kgolo le ofisi ya professor Moremi ga se go fatafata dilo tše e leng gore maatla a rena unlimited godimo ga tšona mohlho mongwe go swana le dilo tša bo dirafo ntwe e re kweša bohloko kudu ke ge bana ba motho ba sa kwane bana ba motho ba sene lerato bana ba motho ba sa hlomphane ka baka la gore e bontšha ga botse gore go ka be go ne le ntongwe e sa sepele ga botse e ka no ba sedimo e ka no ba boloi kapa meboya fela e mebe ya satani ye e leng gore e kgona go tsena bathong ya dira gore dilo di seke tša sepela ga botse bana ba motho ge ba bonane ka leihlo leo le sa nyakegego jwale ba gona mo ka nnete re a leboga gore ba kgonne go hlompha pitšo lekwano ye e leng gore re bile le yona le bona jwale ke ya ka mona go professor Moremi ntle le go senya sebaka professor Moremi ke moka a tamiše motheeletše go le gausi mo a re theeleditšego a le gona le mo a re bogetšego a le gona professor a ke go tame malome ka kapa ke be ke leboge sebaka se o mpha go sona a ke dumediše ntate Malefo ke leboge mošomo o berekileng bašomi ka moka bao ba šomago ka mo radiong ya ga borena e botse ya motse a ke tamiše magoši a ke tamiše mangaka a ga borena a ke tamiše baruti ba rena dikereke ka moka ka go fapana ga tšona ke a le tamiša bagešo ebile ke tamiša le balli ba rena re ne le ngaka ga borena le kgono ntate Talane le yena ke a motama mmogo le bo koko ka mola ke a batama balli ba rena ba maloba ke a le dumediša ntle le go senya sebaka ke ne nneta gore malome ka kapa o e beile taba re tlo no tloga ra gata le yona ra ya pele ka ge re tshepišitše batheeletše gore re tlo boa ra tšwela pele ka taba tšela tša rena re ya kgopela magagešo gore go poledišano ya rena ya lekgono go seke go a šala selo morago re gatela pele re gateleng go fetša ke a leboga a ke tsebe malome re itšea ka kae ke tlo kgopela o ba le gona maloba kgane monga tšhelete o kae le mošile o ile ka se kgone go tla o ile ka se kgone go tla moga tša malome mo founung alright ga gone molato magagešo jwale re a gata ka go rialo re gatang ke nyaka go butša dikgaetšedi tše tšaka tše gore ntle le ditšhelete tša ngwana wo a seng a kgona go tla e leng tšona di kwagalago di kgaba-kgaba di ya godimo lefase ba bangwe ba šupana ka menwana ka baka la tšona ba bangwe ba šupa monga tšona ka menwana ke nyaka go no kwešiša magagešo gore bana ba gešo kana o le o mogolo a tla le kgono o kwena alright ke nyaka go no kwešiša go tšwa go wena ngwanešo gore ntle le
se se ileng sa diragala ge mokgekolo mmago a sa phela le ka moraga gore a hlokofale ntle le tša ngwaneno wo a thutšwego ke sefatanaga o rata go kwana le bana beno? ke rata go kwana le bana bešo ka kudu. And then o ratang go kwana le bana beno family ya bo mmago nka se bole ka ya bo papago ka gore ke kwele ditšhepe na tšhepe kua pelele mo morago ke nyaka go gatelela kudu ka mo familing ya bo mmago ka baka la gore family ya bo mma ino ba ya bo mma go felela moo le ya kwana. Re a kwana mara ga re ya go monyana na mme ke ena se neng kwano le rena na noši. Ka ga bo mmago ke ba bakae? Ka ga bo mma ke tseba ile ba bararo be le mme ile mmamogolo ile malome. Ke bo mme ba babedi le ntate. Wo o bolago ka ena ore ge le ya kae kae ya lekwane jwang le bolela ka kokomo? Re bolela ka malome. O le bolela ka malome. Mara mmamogolo yena le ya kwana le yena? Mmamogolo a wena o re hlahla ga botse molato wa gona. Le ya etelana le ga botse? Le ya founelana le ga botse? Re ga botse. Gape le boleleng nnete? Ke bolela nnete nka se batšhabe mahlong. Ke mang motho a founetseng Dr. Talane mo go lena mo a mošekiša gore wa ya tsena taba tša ga bolena mola ile a buta lena ngwana mmamogolo wa lena? Mo ke sa tsebeng gore ke mang o ile a founela a butina. A buta lena o founetse ke mang? A buta lena o founetse ke mang? A gone motho a founetseng a buta lena mo go lena a mmotšiša gore na wae a tsena taba tša ga bolena malo? A le tsebe go lokile. Ka nako ye ngwana wa ga bolena wa thutšweng ke sefatanaga a le ka diatleng tša Dr. Talane a mo phethela ditaelo a mo hlokometše e be e le kwano ya lena ka moka? E be se kwano ya rena ka moka. Nna ke no makala ngwana a sepetše ke bitša kwa leng gausu le nna re ngwana šule wa tšhaba ge ke founela wa ntatelang a re go nna re ngwana o tseba mo yena a yang ka tšwa mo dilong ka tlo e kwa ka morago gore ngwana ba motšere ba mešitše kwa go mmamogolo ene ke ekwa kae ke ekwa gona kwa go mmamogolo ge ke founa ke ba hlalosetša ke tla ba ke ngwana ke sa tse gore o ile kae ba re ngwana šore no bona a tlišwa fa ka nama ka tšwa mo dilong ka te kgomolela. Mara wa itšea ka moya o mo botse? Ka se etšee ka moya o mo botse gobaneng ga ke tsebe gore na o komo go riwa ka mokgona ke sa botšiwa selo ngwana a no tšwa ka go tšhaba ke sa tse gore na go diragalang ga ka botšiwa ga botse. And then ka baka la gore o sa itšea ka moya o mo botse o kgonne go ntšha maikutlo go mmamogolo kapa go abuti gore ga ke swarege ga botse ka baka la gore ngwana ga a laela ngwana nna re no bona a timeletše jikijiki re kwa gore ngwana o ka diatleng tša lena o kgonne go bolela le bona ga botse jwale ka mmamogolo le abuti? Ke kgonne go bolela le bona ga botse ba kgone mpha ditaba ka mokana ga tsona gore o fihlile jwang matsogong a bona. Wa ikwešiša? Ka ikwešiša. And then go tloga moo wa kgotsofala? Ka kgotsofala ka ge ke bona gore o ka matsogong a batswadi ba bang baka ka nama ka kgotsofala. Ka amogela seo se diragalang. Re boela gannyane tabeng ya ditšhelete. Gopola gore maloba re boletše le Dr. Talane mo ebile ke ka baka leo le kgone leo mmonago re na le mmamogolo wa lena mo ke mma Talane le yena re a molegwa gore a fihle mo le boletše ka ditšhelete tše e leng gore ngwana o a di raba Saudi a di-party o di a jwang o mongwe gore ditšhelete ga di a tšwa o mongwe gore di tšwa gannyane ntlo e kgonne go agiwa go rekwa ditšotšo go rekwa dilo tše botse ka yona jwale putšo ke gore ge e se ya tšwa goba e tšwa gannyane dilo tše botse tšewe o kgona go di dira jwang and then ge e ka ba ga se ya tšwa ngwana o senya ye efeng tšhelete? Ke se mmakatšang maloba ga ke fihla ke ile ka tekwa ka mokgwa be ke fihlile maloba ka gona mo polelo ge e beiwa ke kwele ke thatšega moyeng ke kgopišega ke tsošetšwa dingwalo mo pelong go seo ke se dirwago ke kgonne gore ke be le maitshwaro ka mo studiong ke amogele seo ke se theetšago ke kgomole ke nnete go bile bale re bile le poledišano ka mokgwa go bileng ka gona ka gatelelwa ka mokgwa ke gateletšweng ka gona mara ka no feletša ke amogetše gore ka re sa tšwela pele ke tlano e kwa e dutše e tšwela pele gore taba e tshepela ba gobane tšhelete tšeo ba reng di tšwa gannyane le di-finishara tšeo di bolelwang
nna ga ke di bone a ka dula kgole le bona bana ba le ke gausi le bona furniture eo nna ke e bontšhitšweng ke no bontšhwa TV ya plasma ka bontšhwa stands ka bontšhwa gape le tšotšo ke tšeo ke di bone le disofa tše dingwe tša ka makule ge ke fihla ke bontšhiwa tšona nna ke biditšwe ke tsa gore ko laetšwa tšhelete e tswile ge ke fihla ke bontšhwa 40,000 go monyanana ke founung ya gage accounteng ya gage ke šupetšwa tšeo ba di rekileo ba re tšhelete e sa etla ngwago tlang ka February ba tlo re bitša re le family ka moka kana ba e ra ngwaga o mofo wona o wa go feta ba tlo re bitša re tlo dula fase ra swara meeting re le family ba re botse ka ditšhelete tša ngwana gone jale di tswile di underaf ba re file e for December gore rekele ngwana diaparo ka yona le se re se shothang ka lapeng au e ya wa gone molato ke nnete ke emetse gona ka mogo February feta ya a fihla e tlo feta a gone nto e riagala ge ke botšiša ka tabe gore ga le re eme kae ke hwetša mantšwa bohloko gore ke šaletšeng tšhelete tše ka morago ke nyaka mmo go tšona ka tšhaba mantšwa ke a kwang ka katakata ka emela thoko ka te kgomolela ka ra ke no lebelela ka mahlo gore na go diragalang ke no bona go ke fela ke kwa ba re ba sepetse ba ile toropong ba ile go adima tšhelete ba buile šibele ba tlile ba rekile dišiba ba rekile di eng ke fela ke ya ka gae ke ya go bona ke bona gore go rekilwe eng le eng ino ba di bodi monane le tša go ja mola le mola ke no te kgomola tšatši le mara ba sepetse le ena monyana ke ba re ba sepetse ba ile Pinoni ba ile roballa montshe ba tlatla ba tsoga ba boa ba sa ile kgopele nngwe tšhelete ngwana a ne uniform a sekolo mara ke makala ke tipotšišwa gore gane tšhelete yona e tswa motswa mohuta mang ga botse ka mogoo ke ile ka tšea taba tše ka di fitlhiša kwa go mamogolo gape ke a makala a ke nyake selo mo godimo ga ditšhelete tša ngwanong gane go riagala bjang tšhelete tše di tswa ka mogo nna ke sa kwešišeng ka gona ene ke sa rie selo nto bohlokwa ka lapeng ka gae ntlo eno ba RDP noši thurumo pula ga ena re tlatša ditoromo ka mongakong ga gone marobalo ka mala gae ge re ka ba gona ka moka ra felelela re ne marobalo ke RDP e noši ka malalapeng okay mamogolo a rawa e tlogele le gona ka mogo le nna ka botswa selwa ke tsore ditšhelete di tšwile gore go diragala bang wena tswa go tšona o tšhabe mantšwa ba go botšago ke nnete ke kgomoletše gona ka mogo di no ya go etswa ditšhelete tše gona ka mogo ke dutše ke kgomotše la mafelelo ke ge go tlo tswa 80,000 80,000 e ke ya malobanyana mo gauswi ke yona e kgone gore kgotla gore re be re fihle ka mo ke dutše ke te kgomoletše ke dutše go atla wo a ntatela gore tlileng ka ena ka mo studio a se thalela ke tlo ya ka mo go a buta lena and then a hlaramolle polelo gore yena ka kwano ya lena le bana ba motho o tseba eng sa bobedi ka baka la gore ngwana o be a le ka diatleng tša gage a mo phethela ditaelo ka go mokwela bohloko e le ngwanabo process ye yena a e tsebang gore go ka be go diregile jwale le jwale ka taba ditšhelete go tšweleng ya berekišwa kae go a diriwa eng jwale ka family le meetane halfway kae ka go fana maele nke a e otlolole pele ke tlo ya ka mola gape gola ke mmago lena ke yena a tlang go iritela a le kgalema le botse gore na yena jwale ka mokgekolo jwale ka mmago lena jwale ka mmamogolo a lena o rata ge le ka dira eng and ge le ka palela ko go theeletša yena go ra re le tlabe le bagapadile doc o tlola lekopelwana le le boele ka mo go wena doctor ra go amogela mongaka ebile ra go dumedišalana go lla pitšeng tše kgolo bana beno ke ba ngwana mmane ke ngwana mmago ka baka la gore mmane ke mma jwale ditaba tše ka mokgo o kgonneng go tsena ka gona ka labone wa di tlharamolla ga botsana ka moraga gore re bolele le wena polelo ya gago e re file gore re swantse re emiše nto nngwe le nngwe re tle re thome dilo ga botse le kgono and re leboga ge le selanyatša pitšo ya rena ge re le kgopela ngaka le tlile re a leboga le ka no tšea sebaka seo mongaka ke moka la hlalosa ka mokgwa e leng gore lena le kwešiša le go tseba ka gona thobela mošate no ke le tamiše ke kapa ke tamiše le tata gorena professor thobela tata ke tamiše bana bešoši ke bo ausaka ke tlile le motswadi tamiše batho ka moka
potšišwa mathomo ke go nyako tseba ka bana re ba phela jwa boesaka ke sore ke fludi no ya kwa yeah so bana ba kwane ka lapeng ba ne le ntwa e nngwe le gore le setopo se ka tšwa a ba kwane total kore tša gotlhe re tlo bolela maaka re batho ba bagolo a re bapale go ne dimpheane go ne mamenemene go ne batho ba bolela maaka ba lweša o motla go founela re moketetise o ma founela re moketetise ebile ke kwa bose le ba kopantše mo e le meeting so a ba kwane bana okay it's fine ya go kwane ke e bona malapa ka mokalo e tla lokišwa taba kgološe monga tšhelete o kae monga tšhelete o e leng gore okay o ba jwitše o tlile go nna ka malafa ese e le ngwana mme ne nka sekwe bose ka mokgona le ka gona at least ke motlolle e ke fetše motlolla boela gae so o ile last mo alla last year a bolela ka tšhelete ka re nna o ka se tlogele bosestera ba ba ngwadišitšeng tšhelete o tlolelela ka tšhelete nna nto ke tlo e dira ke tlo go rwala ka go iša rafa a ke tlo tla ke senya nako a ke ro nyako tseba ge o ka bolela nna tla tle ba maaka a re e go esa ka morwala ka miša rafu straight nka ba le mo nna sento re ena bolela re fitlhile rafu ba mmontšhang wa diregang tlhokomela le planka leo sorry so ba fitlhile kua ba tšea yena ba mmea mo nna ra dulela ba mmontšha anything ba bolela ka ge e le gore tšhelete gago re patetše loera gago ka dika ka kgwedi e so ka nako e so ka ngwago moso ba bolela le from the beginning ya mathomo e tswile le nka se ikhoute ka le o ya le go tswile boka mathomong ra boa ra ntšha boka ba montšhetša dikhopi ba re no dipampiri tša goše rena re le ba rafa a re go kolote tšhelete go re ntšhitše e mollo ya re nyagago tšea dipampiri šitše ba buta go šiba ba go khape ko ofising ko ya lloera gago o client a gage e go fe tšhelete gago dipampiri tše ke bolela so di gona di tšwa ko rafu straight di gona rafu ba rile a re kolote motho nkore ke ka mokgatšaka o tlola le kopolwana le leemo la go kgaetšedi mola ngwanešo ke lena le tsamayang taba ya mašheleng a ngwaneno ebile maloba o hlalositše gore o kgonne go dira eng wa se dire eng maloba ge re le moki kapa ge re tšwele ka mo o hlalositše gore go tsene founu e re re tle ka la bokae ro saena eng le sepetse jwa re sepetse Monday re sepetse ga re fihla re tsamaile Sunday Monday ra ya go tsena ofising ba re tlhalosetša gore ka ga beke le sale ke le emiša ke re ke emetse trust so ba trust ke boletše le bona wa tšhelete ya ngwana e tswile a še yona so ga e le soki go ra gore lena le tlo boa gape ba era next week le tlo boa gape le tle le kopane le ba Standard Bank and then ba tla ba kgone go lokišetša ngwana ke di-account tša gage e le ge di-account di tlabe di lokišwa ke barafo gore ba kgone go mo patela goba di tlabe di lokiša ke loyara gore e kgone go patela ngwano ka mokgwa loyara a boletseng ka gona a re a di sa le matsogong a gage e tswile so swanetse ge re boela la bobedi re ro kopana le Standard Bank ba mo lokišetše di-account tša gage o bolela bobedi le lefe next week go lokile taba ya mašheleng magagešo ke tshepa ya ditokomane kore wa bona nto ge e bolela ke pampiri le ge e bolela ke motho go ba le phapano ka gore pampiri ga e kgone go bolela maaka mara motho o kgona go bolela maaka e no re ka gore a se ka tseba gore
e tlo tswela pele go fitlha mo everything yona ke e swere ditokomane tšeo di swereng di fapana le tše di swereng ke a butago mo ke go ba a ke tsebe gore di a fapana or di a swana na. Okay, doc. Okay, a ke botše sister rena ke gopola ke last year no le go gaene ene ke le kua wena ke gore tse ka re ke tswa kae raf ka go bontšha eng wa mbontšha go ya le ka mokgwa tšhelete tšile ka gona ya o di bone tša ko rafa ke ya mara ya mathomo e le mbontšitše yona ya mathomo e gona mola a ke gane ke go bontšitše dipampiri tša go tswa rafa gore tšhelete e speech e ko lawyer tše o di kry-ileng dipampiri ke tšama ke tša yena mahlo wa di tšwa ko rafa di tšwa mo lawyereng wena no tseba re tšhelete o e tshwere because o maketše le wena le nna ke mampotša gore wena o swantse o tlo nyake le lawyer e šale lawyer morago ka re o mfounela since ke eme ebile le tlile moradimo le rena sa le re ema wa mfounela yena mahlodi a rawa gape sister kua ba mfounetse ba re sande e re tlile mo kina ke boditse gore ba re swantse kua re tle tšhelete e tswile le nna ke itse ka makala ka baka la gore ke itse ge ke bona dilo mo la founung ya gago ka dipuša gore bale e tswileng ke efe ka gore e šetse e tswile ke e bone mo go wena ya so kaka professor dipampiri tša ngwana ke mmontšhitše sister ke mmontšhitše a ye gore e re tšo kua ka mmotša re le re boga ka ba bitša le malome ka mmitša o kare ampore ka di bea molaleng a raga ke tswa le ngwana ra fo dipampirišite ka mmadiša tsona le gore go tswele tšhelete ka nako so e ile go mothomoso o bone leina la lawyer ke le ngwadile mo ka raga ke go fa taba tše kare ke tša gago a re mo go nna ke ne le ya rengwe ko grobestal santse ke e bone nke nthuša gore go riegamo ka re ompotse ge dilo di lokile mo so since so ke ikwa go nwela a ke a e fete gabotse ka baka la gore wena o emetse kgolo ya gage ge dilo di lokile and then a se boe go wena o tla ba le kitše ba reng di nnantše ditla re go ne tše di mare di etla ke di tsebe ka rafu ba ra go ne tšhelete right a gone bothata mo mogaleng mo magagešo re na le mong wa mašheleng a e leng gore dilo tše ka moka ga tšona di dutse godimo ga gage ke kgatlha ke gore tšatšile ba bontšha dipampiri bongaka ka mo o be a le gona o di bone le kgonne o tsamaile le ena kgaetšedi yaka kgaetšedi yaka re a go amogela ebile re a go dumedišalane go lapitšeng tše kgolo go motse community radio nna ke nna morwa motšha maubane lenanegong la pitšeng tše kgolo ke sepela le professor moremi ka mo re na le bana beno re na le abutago wa mmamogolo re na le mmamogolo wa go ka fa thobele a re gona ra lena re a go amogela kgaetšedi yaka ditaba tša lapa la geno le tša gago o a di kwa ka fa kgotla mathomo bana ba gešo ba itse ba etla mo ke tseba ba etla ba tlo lokiša mathata a bona mara le wena o mongwe wa mathata a bona a ke re ngwanešo a wana be ke sa tsebe gore ko mongwe wa mathata a bona I'm surprised ge ke o kwa ba lešetse ba bolela taba jaaka because o kere ba tsamaile le nna mathomong if e le gore nna ko mongwe wa mathata a bona wa e ba sa tsamaya le nna o la jwa re ko mongwe wa mathata a bona na maloba ba be ba ka se kgone go tla le wena ka baka la gore mo taba e kgona go tliša ke e nngwe motho o kgona go tla tliša taba ya tokološi ga a fihla mo go tšwelele tše dingwe tša go latela jwale ka baka la gore taba e tliša ke e nngwe jwale le kgone le ke botšiše ka rena o ka yena ba re wena o ile o ka se kgone go tla ke itse ke sa fitukiša ke tswa ke bona koloi ke itse ke e re ko apara dieta ke itse ke tswa ke bona koloi subelela ka se ke tiniše koloi o ba go šeile gabotse ba nšeile so ntho e mmakatšang kore nna mathomo ba filemo ba ntlogela and nna ba ke bo bolela mathata e le goreng Dr. Moremi Sentšhatla a ba thuše ka one so nna ntho e nne o ba mpaketseng yona kakapa ba mpaketse mana ba kgotse nno ke setse ke nyakiwa batho ba tseba tšhelete tša ka di tšhwile mola tšhelete tša ka di sa tšo di tswa
tšhelete ya gago ga se nke e tswa a ka nka e tswa even though le gore mbe ke kgopela tšhelete mola go loyara ka be ke e kgopela ke nyako go thuša ka mo lapeng cause ka mo lapeng a gone motho e le gore ngwe a bereka and nka se dule ka mo lapeng ke bona gore a gone dijo ka no dula ke tseba gore le nna at least enka no founela loyara ka re ke kgopela bokanyana ye nnyane ke kgone go thuša ka mo lapeng ke reka grocery ka mo lapeng no ke kwele gore shetse ba re go bolela taba gore ke feditse 80,000 ka 2 weeks like is it like ya khonagala nto mohutona gape wa tseba ba ro a o bopompe o tšhelatlala ngwana mana ntate kaka nna jwala ke anwane mara I don't remember ke reka jwala ba go feta 500 jwale wa nape wa fetša diketekete tša diranta ka madilana wena imagine ke feta ke tloga ke feta 80 wa ba sa bolele taba tše botse tša gore ke rekile stand ke ne stand some talking no ke rekile stand ke ne stand ke rekile material wa gore ya mkhukhu ke wile godimo ga yona 80,000 yeo ba reng ke feditse ke wile ka tšea tšhelete mo ke investela wa ka ngwana ka mo investela all right a re dire so kgaitšedi yaka re boela ka lapeng la geno go kwana ga lena jwale ka bana ba motho le ya kwana setse ya ka wa lefanteno trailer gantši go dira peace mara wa bona se bao ba babedi bao ba babedi a banya ke peace mara mo go ba babedi o bontšha go ne le o mongwe o morata kudu ka baka la gore le a berekišana tabeng tša mašheleng le tše dingwe tša di-grocery tša ka gae ene a gone motho e le gore nna le ena re a berekišana mo go tloga e le gore a go botse tabeng ngwe ntate ka kapaši go tloga kwa mathomong bua ke thuša ke sesi wa ka o mo go tloga sepetlele dilo tša ka moka dingwadišitše ke ena sesi wa ka o mogolo yesi mara ke ile ka feleletša mo e le gore ke tlogile ka yo dula le mmamogolo kua mo e le gore dilo tša ka di tlogile di a thoma di ka šomišana le mang sesi wa ka o wa bobedi oo ka šomišana le ena ya ba ena ke yan dioloyareng le ena nthuša mola le mola ene ntongwe ya mathomeng kgopišanši ya gore ba re sesi ya ka lofantene o ya ditšhelete tša ka tše dife tše e le goreng a di a tswa di itswa na kgopišang sesi ya ka wa lofantene o ba re mo ja ditšhelete tša ka tše dife tše e le goreng a di a tswa di itswa na wena go ra gore o nyako ganana le statement sa gore wo o šomiša tšhelete tša ka go bošaedi a bone motho a šomišang tšhelete tša ka bošaedi nna ke nna e le gore nnise ke nyaka tšhelete ke nna ke founela nloyaraka ke e kgopela tšhelete I don't remember sesi ya ka mpotša re founela loyarago go mmotša gore re kgopela tšhelete ke nna ene sesi ya ka ntlhokomelela ngwana ke swere tšhelete nka se tšhoge gore ba re sentšhe ene sesi ya ka ebile le ge ngwana feletše ke dilo a ka senrela re ngwana o feletše ke dilo re romele tšhelete ela re ngwana o feletše ke matse ngwana o feletše ke dipampers di reka ka tere romela tšhelete ke reke dipampers ke reke matse wa nkwešiša le ya mokwa ngwana ga bolena mo tabeng ya gage le woke gore dilo ga di ka mokgo lena le dinaganang ka gona le motheleditše le kopelwana la le ka mo go sese o mogolo le motheleditše ke theeditše ntate ka kapa le ya mokwa ke mo theeditše ka tsebetše pedi bolela le yena šo mohlho mongwe gone butšo ka mmutšhang yona then a go ne nto a tlo e bolela le nna ke a tseba sa gage go tlomphetola ke go tlontlhapaola fela go tleng mo malobang tate ka kapa ngwane o re bolela le ena gana jwale ka se sebaka o tlile go nna lla ka ausi ya gage too much mme le gore ngwane oe na le bana ba ka be re bona bothata a le ka go tepolaya a sang gona ge go e sa forogo ka tsoga ka ka lapeng ka rwala dilo tsela ka ka dirapeng ka fihla ka khunama ka botsa mogekolo ka mokgwa anya ka nna ke bolela ka gona ke dirile gona ka mokgwa ke sepetse ka mantaga ka ya ka leipa ke ya ditšheleteng tša ka tša mmerekong wa ka o mphounetse ke le kua a re gape re tseleng ya mo ya go tswa seabuswa re fihla mmabololo o mo kae ka re ke kgorobostala ke tswile lining ke le number 3 ka tswa lining ka swara taxi ka ya mmabololo ke ba goditše ka mo makuleng ka mo ba ria tsona tšeo tša bona tšeo fihlela re tloga mo re tla gae ya ba e bo gona ke kole ditlhakatlhakano tša ditšhelete go no ema gona mo ka 40,000 eo ngwanowe a ke tsore wo monyanana ke o swaretšeng ngwanowe a ke tsore wo monyanana ke na wo
se a se boditšeng ngwano se mo tshošang ngwano a ne le diphiri tše ke sa di tsebeng tše di ntšhošang a nyaka le go te polaya ke eng ke feletša ke kwa bohloko ke ba le tlhobaelo godimo ga sente tša ngwano a kenya ke selo nna ke sa bolela gape le maloba ke le botša ke re ke leboga bophelo bja ngwana ga a phologile a phela tša bo ditšhelete a ke ne mmereko le tsona kgose le mathomobedi sepitša ke monyanana ke o le mogalabi wa gage ke bona ba tsebang ka tšhelete tšeo tša ngwana gore go diregileng a kenya ke selo godimo ga ngwanong a ke tse gore mo poisonne a reng ka nna mara o feleditše ngwanong a buile a tla go nna tšhelete tše e sa tswa ditla a lla ka gore sebe ke no dula ke thaola dithapo a re wa te polaya ngwano a ba feleletša re sastere wa tsaya gore ba mphounele re ekua ba ntšhe ditšhelete ka matsogong a gago lebaka ke eng ka re a ke tsebe a re gape wena o hwile o sa phela ke hwile ke sa phela a re gape re ya kua diloya re be ba botšiša gore wena o kae ba re sepetlele ke nnete loya re ile ya mphounela e mpotša re seseo mo kae ka re ke gona ka mogare gape ba re o sepetlele wena ka re na ke sepetlele ba re o sepetlele wa bajwa ka ra wa ke sepetlele ke ka lapeng ke nnete ke hlokile bothata ka thomo kwa tabela ngwana a mpotša yona ka se ishele ka morago ka se mmotšiše selo le yena ka no gomola ba buile ba ile o thoma go ngwadiša tsona ditšhelete tše tša bona ba ria tsona tšeo ba di dira loya rela ya mphounela ke a bona go nyakiwa di-signature tšeo tša ditšhelete tšeo go sa nyakiwa nna ba re nna ke tlhokofetše ge ba re ke tlhokofetše ba le kua ba le pisi ka di-computer tša bona ba kgona bona gore nna ka tlhokofala ke sa phela le id ya ka e sa trenta ke sa phela ka ba botsa ka re nna ka tlhokofala ke sa phela go kaone bana ba gešo ba mpolaya ke sa phela ka lebaka la ditšhelete ba thušele le bafeng se ba se nyakang ba se ka mpolaya ke sa phela ke tswile godimo ga dilo tše taba tše tša go šiša ke ba tlhaloseditše tsona bommamogolo ka kua gae ka re gape tabaše le gona mola gae re dutše le family re dutše le yona ke viditše ra tšea yena ngwane wa ditšhelete ba mmeamo ba mmotšiša ngwane a khitla sello a ba botša a khitla sello le eno ke bopane le yena ntabeo wa e tseba yena eno a ke ne tabelo gore ke swantse ke e thome ka mo go lena ke no thoma maka a le goreng ga gona bophelo jo bana ba ba mphedišang ka gona ke e tlogeletse ka moso ditšhelete tšeo fitlhela go no riaga tsona dilo tša mohuto ngwane o lebelelang le yena mongwe ngwane o ke morara letšatši le gore re mo tlogele re tle mo maloba ngwane o ba tagilwe la mafelelo le ka mo studio ba ka se bolele selo kgose re mo tlogetša a rekile case ya dipiri a enwa a re ke tla šala ke tšheditše mo radiong ngwanong le ga lebele re tloga kua gae a gone koloi ye mo tlogetšeng kgose o hlwele a dira di-frontale mo tlhogo le gonole e le motho a tlammo okay ntate o khile selo ka lebaka la gore o ile a ya le nna diloyareng re o nyaka tšhelete jo a re nthekele koloi ka re a buti a rare wena o rekele yena koloi a re yena a buti o wa ga gore nna ke mo rekele koloi ka rae o tla tepolelela ka studio a ke re o etla o tla tepolelela ka studio na re makala a swantse re sepele ngwana o la o hlanamile driver ye me gape re sepelang doctor o nyako bola something o ka tsena doc ya no a botse tuiša ke monga ditšhelete because the rest family ba tseba o ga ka thoma dilo tša gage o ne sedimo tla thankgane molari o tlo re tšhelete ya go ba tlo mpolaya eng wa ikušiša mose le ntho na e dira magae ke ntho ya go dira ke motšee ke mise straight ko dioffice yena ge re tswa ko diofficing yena re wa go tseba ko officing tša lawyer o re išitše ko diofficing tša lawyer yena wa go tseba a re botša re ke kam so ba re no ala bja appointment le ka sekene kam the following day am founela lawyer yena a rawa o dira re tla mpotša letšatši so a re nyake tšhelete tša gage a se ka tla e tla tlo re llela finish and clar because go re llela le ngwana borena re tlo leka go thuša but ka nnete bes gone yena re lebeletse ka matlhamahubile le sola yena ka dilo ka moka from mantšu a tswang mo go yena ga lla o ka kuana ba llela ka moalela ena se rena fere family is whole mogekolo sa tlilo bolela šo mamogolo wa gošo o sa tlilo bolela tše ding ditaga because wena re qenne re tseba re le menemene too much you must know wa tseba nna ko go botša straight a ke go tšhabe ke tabe ge re boa kua ke go file dipampiri ka dipampiri šile a kere and wa hwetša re ka nnete tšhelete ba ra e sa le gona ko rafo
di sa le gona pampiri di gona rafa ba ile ba re mo a re ne tšhelete ngwana ebile re le ntšhetša dikhopi ba dintšha kgaitsedi ya ka mogaleng o sa le gona ngwanešo Time is exhausted and your call has been terminated. Yeah. ene le fa ise ya gage ya kwala gore o tswa pile so kakapa I'm sorry bra Kwa kwala. Yeah. ke kgopela gore ba 1 2 3 nke ba be ba kwane Yeah. because ngwana o tlo ba tlhakatlhakane o nwa jwala kore e shuka mokgwa mongwe a tshwarege ene ga a fitlha ka mogo mokete a re ga a fitlha ka mo mokete gone yo le ba rakile ngwana ka gayo o wa mogare o ile a mfounela ke mo thoma felela mfounetseng a re abuti ke nyako go botsa le gone ke a rakiwa ka mogae ka mabaka a masolesole a mpotsa a sanka a ntshara a tropa phone nna ka ko ba re tswile ka gae sale ke re ketle tšikitšiki ba ra o sale ka gae because motho moane o tlhakatlhakanya family so wa bona re go mo thušeng gaka ke miša ke re tsa mo tokwela e buile bjale e hitama a botile yana nyaka tšheletaka ebile oa o tlo go nyaka gore ba go rekele pajero exactly kganta ke ne dikoloing kgaitsedi ka mo mogaleng ditaba tša gago šidika mo ngwanešo o di theeleditše wa dikwa ka gare ga tsona ka moka ga tsona ke eng e o e tsebang ke eng e o sa e tsebeng dilo tse di bolelang ke sesi ya kwa mogolo o ne leleme le borreledi ande leleme le le gago le borreledi ke maaka fela dilo tse ka moka di bolelang moo ke ne le ngwana gešo mo lona tšatši le be ba etla mowe be ke ne le ngwana gešo moki taba gore be ke rekile case le ngwana gešo ya mommakatša noso taba gore nna be ke rekile case bona ge ba tsamaya mo maloba gape moka sesi ya kwa mogolo a di bolelang Mr. Kakapa di a mmakatša ebile di nkoša bohloko ka gore ke motho o mogolo e le gore sentšhare se maele e le motho o mogolo mara a setša dira dilo tša mofuto Mr. Kakapa ke kgopela go botša ntho nngwe sesi aka ke motho e le gore o tsamaya dithabeng ena a tsamaya dithabene so ke motho e le gore ga a fitlha mo majwaleng o ba botsa ka mokgwa e le gore nna ke be le di 70,000 ke mo tshepišitše o mo rekela jwala ke mo tšhabetše ka gona mo e le gore ile ba mfounela ka private number ke na le yena a Jeremia wa gopola le yena last ke mo llela ke re ba mfounetse ka private number ba mpotsa gore rate ba re tšhelete tša gago di tswile o di hlokomele lo tse ka moka se se ka di bolelang ka moka ra mo tsebetse bana ba mmage ya le koloi ke efe ka ra mo tsebetse bana ba mmage motho o rata maaka thata nka se mo emeleng ya mo hlompha ke mo tšaisitse ngwana mmage mara wa bona dilo tse di bolelang no Mr. Kakapa dilo tse ka moka ke maaka motho o ne le mele boreledi ka moka re nola ka molapeng o kgone o nolela sešeba sa sešeba gore ke moganne ka sešeba sa jwale ngwanešo gape a buta go sala go kgopela mmotoro o mo rekelane ke kgopela go feta ka yona moo ya a bute ke itatšatši le leng ke le kua motete ke etetse motete yena ile a nompotsa gore ke rekile koloi ke kgopela o ntlatse nna ke tlatla ke buša tšhelete ya gago pele ke ntsa nkgopetseng yona eo a zankare ke mo rekele koloi ke kgopela o ntlatse ke tlatla ke buša tšhelete ya gago peke wa nkgopela ene ke ntwe ke mo rekele o nkgopetša re ke kgopela o ntlatše ene ke ntwe ka diang ke mang le mang nke o nyako bolla doka okay mahlodi ke kgopela re o bolele ka taba ya dipampiri nako re go khapile rafo o re yagileng okay dipampiri Mr. Kakapa se kera toro Kakapa re tsamaile raya Pitori yeah a re fihla Pitori re ile Pitori mo ba nkgaphile ref cause la mathomo go ne lawyer ngwe be ra totla mo go abuti tsene a wa ibile ke mo kgopela tšhelete ke re kgopela ntakele cold drink mo a ro ka nkgopela jwang go nrekela cold drink ga ne tšhelete tša gago di tšwa ke ra wa di a tšwa dijo ile mputša ga ne galelela di sa tšena ke a mo hlalosetša mo ra wa pe tšhelete tša go ke be di gale di tšwile ba a bile a butse nna la ra wa ngwana gešo e re go khaphe re kwa refu
ro ka re dintshang ra sepela ra ya refa a re fihla refa mola re fihla refa a re fihla kua ba ntsetsha di-computeng a ba ntsetsha di-computeng ba re aowa gape nna taba gago ya ditšhelete a re sa etsega tšhelete tša go kgale di tswile wa bona jale ke thomo go gatlhama le nna ke a makala ka gore ke kgale kene ba mpotsa gore neng go tswile boka neng gwa tswa boka a ba e hlakanya e re boka o nkwešiša mostaka kapa ke ge ba nrela ba mpotsa gore aowa loyara o tsamaya ka maoto ka fatshe ga maoto dilo tša mokhutong aowa ke ge ke bala dipampiri tsela ke ge di bolela gore loyara e patetše dikoloi le dintlo ka tšheletaka ke ge bale ke thomo o tshwara ke stress ke tsamaile ke lela le tsela tše aowa ba re aowa a butara a re late loyarela wa go tseba mo officing ka re ke a go tseba ra sepela ra mo officing a re fihla kwa officing ba raowa ka ga go tsele o sa dire o sa bea appointment ke ge mo e le gore re fihlile ra tšhika one jwale tšatši a senke le no boela gape ka morago ga go bea appointment la dula fase le loyara then wa kwa gore loyara yona e berekile jwang ra dula fase le no dipampiri tša gona ke sa di swera jwang ka ra dula ra boela gore ra dula fase le loyara le mmua tanka right ga botse go nudwa le tšhelete tša gago a di a tšwa ka gore go wena a di a fihla gonjwale a di a tšwa di tšwa right re a ke yone e bekile aowa re a tšwa sontaga ke re kua ba re file di-proof tše le goreng ra tseba gore tšhelete go riagang ka yone alright be ke inyaka go fitlha gona mo ngwaneso se kwa tlo sa tšwela pele gore ke bokae e tla tšwa neng jwang right ke go ya ka wena wo monnyane mo go ba ba bararo ba ke a kere ko monnyane ene nte sentse ba ile bo gore ke a phela e seng gore ba le tšhelete tsaka mo go batho ba ki ba mmago bana ba mmago ba e le ba bararo ba ba leng ka mo go se kwane ga bona kapa ga lena go swara jwa go swara offside because le nna a ke tsebe gore cause ke ya go ke boledišao ola o ba le gore o nkwana le o la ke ya go la ke ba gore o nkwana le o la bona so ntwe ke bolela nnoso wa bona auso wa ka wa Lufanteno o traile gantse gore o dira peace mara o mogolo ntho a sa nyaking gore ke tsebe gore o mogolo a botse ke eng sa tshwelelang mara o wa gešo wa Lufanteno ke gantse a tshira gore o dira peace le setse ya ko mogolo mara ya ko mogolo a e nyake peace ba re o lekile go tepolaya mehle le mehle ge o ya loufa kua go ola o mogolo o llasa gape le wena o ka re o bohlabile ka nnete o sa theeletša alright ngwanešo dilo tše dipentšeng di dira gore o lle ka seseago wo wa bobedi kua ga mmamogolo wa go le mo go seseago mogolo go ba go diegileng ke be ke kwa dipolelo tša gore setse ya ka ke yana jang ditšhelete tša ka be ke sa tshepe like ba mpotsa ke rawa mara setse ya ka ka mokgwa e le gore o nthušitše ka gona a ka boa ja tšhelete tša ka na oya jwale a re dieso ngwanešo ne ke rata gore re feng mmago le na sebaka okay mmamogolo wa tseba ke nyaka go lemoša ntho e tee bana ba gešo ne dintwa tša lena di terafa mokgekolong ene bana ba mokgekolo a ba motshwenye re a ba tseba re ba tseba ka moka re phela le bona ka moka bana ba mokgekolo ga ba motshwenye ka selo o stressa ke mathata a lena le sa dule le yena ka mogae le a tseba gore bakgekolo ba go swana le koko moki di-stress tše dintši di feleletša di ba hlolla malwetši a di-high blood malwetši a dipelo ba tla fetša ba le tlogela e sa le nako and then bana ba gage ba mo hloka go ya ka mokgo lena le mo hlokang ka gona mara lena ga le kgone go monaganela ka baka la gore ge le hlabana seng sa lena le mo kweša bohloko ge le kitima le ya kua go yena le tla leya le mošia le dingalo le awe ka ntwewe mistaka kapa go ngwana wa gešo wa go nlatela gore o kgopela go bolela nyana mo thietše before mokgekolo a bolela mo fefone Thobela thobela wa rra gore
le ka ya gore selo alright man nko re hlalosetse ngwaneso nna ke last born ka mo lapeng yeah tse dintho ka mo lapeng go ya ka nna a se taba tšhelete fela okay bo sestere ba rena ba bagolo ba ka mokgo nna ke bona go ne se ba se bakile go tloa kwa morago kwa go tloa gale o ra o se ja ditšhelete le wo mogolo okay ka re ya bona ntwa a ya thoma go ndwane ke gale le gona ke gale le gona okay so bona sinsa bona swantse ba dule ba bolele dinnete gore ke isa nnete se ba se bakang e le ba babedi yeah and then wo o mongwoki le moraketseng ka ga yena a se re moraki a se a rakiwe taba gore a tšwe ka lapeng go ile go ba le kgakano ka baka la gore o ba dula le lesogana ka mogae ka molapeng so jwale eo a kry go ya ka molao a go kgonne gore lesogana le dule ka lapeng le mosadi a kere kana go re mosadi o ramang ke ra tshwanyana na o le reng re morakile ka lapeng o be a dula le lesogana ka mo gae ikwa nko mo fe microphone jwale eo taba eo a tsenka ya ratiwa ka lapeng gala ba galata gore a ska dula at least ge a fela meetela a ska dula a fela meetela o ya o swale ka mokgo ba meetela ka gona mathomo so ge le raka lesogana le ke le ena a tswa le lona sogana le a kgetora le nna ke sepela le lona ya mo re tlo kwa ditaba kgaitsedi yaka ganeng swara jwa le wa rra o ska tswa lena ga le no dula le masogana ka gae batho ba shuna pile le shitiša batho batho ka ga bo bona le tlile le masogana o bolela ngwaneso lesogana le ba bolelang ka lona ke dulang le lona ge nna le ena re kopana ebe a dula roomong a dulang roomong wa tla le mogolo reng ke a ima ke ba le ngwana ex no ba le ngwana mola a wana mpile ke dula ka gae se sia ka be le motho le reng wa mo tseba kore o tlwaelane le yena o ka mo tsogong la ka la right ke motho le rena a tlwaelane le yena a wa go sene bothata segona la ka le tiperekela mo toropong big safe shop ba re ke big safe nampile ka re go ba le ngwana ke le motswetši ya setlhoe sa kgonagala re ke tšea ngwana ke a rumo le yena sesia ka o bile le nna kgwedinyana a boa a fa molaetša gona mo go lesogana la ka rago o tla fela o hlokomela motswetši sogana la ka le tloga rumo le itla ka gae a ntlhokometše a dula le nna wa feletša le mo le goreng seisia ka a sa tla go dula le nna sogana la ka no fela le tšea nako ye telele le dula le nna ka gae a sa ya rumong mafelelong sesi ka mo a nthela rawa ke kwa ba re ebile a sa mmitše ka leina nne o ka kapa maubane a rawa maubane a ska hlasa ka mokgo ke kwa mare o phela ka gona ka gae o dira ga botsebile ga le ka gae lapa le ba le seriti ka ba re abuti aka o ke molatelang ke motho le goreng ke le tlhalosetse gore ba phela toropong a robala bo toropong ka gae ka nako e be ke dula ke le noši ke yena a go fa monno wa ka maatla a gore a be ka gae a re ge o le ka gae goba le monna lapa le ba le seriti le ge motho a tsena o kgone go bona gore ka mo lapelle go ne le monna kana o fa ko matla iša ka kua go yena alright nampile a tswela pele ntse re dula go sele a etla le yena ka gae a re etela a mbitša maubane go le monate wa bereka a fela le ga gotse a mmitša ntlele tla lefantene o ntlele le o ne borotho ntate ka kapa ba re ke ouma borotho bo ba reng ke ouma bo tsebile ka sogana le laka
ba ba rata ga kudu a reka marotho a namela setafo se feta se suela mampho a fologa lo fountain a ya ka gago a isha diplastiki a boa a namela teng right go lokile ka marotho a di ouma awa re go kwele kgaitsedi yaka ke inyaka mo e leng gore o tswile ka gae o ntšhitše keng ka gae ke ntšhitše kore mogala bo ke dulang le ena mmereko wa re go fela na ke tla swai o le na tlhosa gore ka mothokwe ba go rata go ne tšhelete okay ga o sene tšhelete a o selo ka mokgwa a le tlhalositše le kua morago gore be re gola disasa ge re fetse gola tšhelete tša grant ge e fela ke inyaka mo ka gae o ntšhitše keng wena ke bolela ka wena ka ga geno o ntšhitše keng ke ntšhitše ke ena mogala ba re go fetša go mmereko o sene o fela ba boa ba re mogala ba re sa monyaka ka mo lapeng bothata e le eng ke ile ka kgakgana le ena ka mantšu ka re o lena le rata ge motho a bereka cause of nako e a bereka be le mofa matla a ene ke motho le reng e ba fela o ga ba semo ba fela ya gagabo ke kae gagabo ke mogaladi okay a fela spela ya mogaladi a fela e tla spela ya mogaladi ge ke bolela ke le so o ile ge ba re a sepele ka re okay ga ke sepele le ena o ga botse wena a ba go raka wena wena wa raka ke motho ka gae ge ba raka mogala boaka and then wena wa kgetha gore o šale lesogana morago no e kwa ge tšega nao ke ena wa ditšhelete re bolelang ka ena jwale o buile a dula ka lapeng a re o boa ka lapeng le ena mogalabe a boa wa gage a dula ka lapeng ka no e gomolela ka mo lebelela wa kwa ge ke bolela ke leso le ena o dula le mogalabe ka lapeng mara a gone kosofo a bereke kosofo ne tšhelete ngonyado de tšhelete mara a ba re mogalabe o wa gage o nyaka ka moo wa rra mogaleng ke re ka mo ba rata ka mo go neng tšhelete lena ba re le bo mabina go solwa ge batho ba etla ka dipompong tša dikotana lebina mebino ya matsaka gone jwale ba re wena o dula le boyfriend ya ngwanenu ka mogagenu ga o e rake go swana le ge le rakile toborosola wa pele nkane le sa morake ye re morakile ke boletšile ena mpotsa ka mmea fase kare ye o itirang a e sa kgone ene ebile ka mo ga go sa tlo dumelela gore o tlo dule loke ka mo ka gore nna wale ke lenyatso ka mo lapeng ene yo bo kare ke kgathologano ka ge sestere la mathomo a lele le ena ka taba gore ba dula le lesogana ka mo lapeng wena go boa o e tla ka lapeng o dula le o sestere ka mo a e bega botse lapeng jwale wa rra gone jwale ge re bolela sokhe le wena toborose ka mowe o sepetse goba o patlame o theleditše radio gone jwale re bola le wena so ga la sepetse o ne kgwedi ke kgwedi ne kgwedi ya sepetse o a setlho a sa dula ga geno all right re a leboga a ke fetole ngwana ga nnyane ntate ka kapa segwana le ke ngwana la mako ngwana mama mafelelo ko nke be tlhaloganya gage e bereka cause ka mola lapeng ke ena a tlošalang o a bolela mo le ena ke mabina bo solwa o rata mo go leng disoka monno okay monno wa ge shuo be ke motshepage kudu ke mmeile pele dulong ka moka mara gane jwale ke katakatile ke tswile mo go yena le gane jwale ge re bolela so le yena a se motho a dulang ka lapeng la mmagwe ke motho a dulang lapeng la sebara sa gagwe kwa ga bogarebeng o ba dula moo le sebara sa gagwe ngwanowe e be le grupu a ba ba feditše bana ba ka moka be ba gola disasa yena ke yena ile a šala mo go yena taswa ile a kgone go šalla morago kgosi ditšhelete tša gage be sa tswatswa di fela ke motho le reng o skimana le a o sa gage le gona mo le yena o a bolela nna ya kopane nna e mo mogaleng ke communication ga botse go ya ka wena o le thuye e leng kua ga e kua ke monwana le lena ene nna ka kua lapeng ge re tlo tswa motho ke komang ka nna o tlonkwa ke nkgwete ke komang ka nna ka malapeng wo mogolo ke ena e leng wo mogolo ka malapeng ke ena a tseba dilwetse ka moka wa rereša re ntwa ya batho ba ke a gale and wa e tseba gore wae kgose lenyatso le waneng le lona o le dipolasa a di tsebe gore go a re go riega ba le ga ka ya o ne o tlogela ke lekile gantšhi ke ba tšea ke ba fakela dipolaseng ke ba fatela di-space ba bereka a se motho le mmereko go se tšhelete a e tlhoke lefa le makhura a leng ka mogare ga ona ntate ka kapa nna gore ke tle ke tswe ka lapeng maloba ke motshiediše ga re ke tswile ka lengwalo la di-social worker le ene o marapalla ko go ema le nna a ne gomola ke swa a dutse a tseba re ntwa e bolelang a se yona
ke tabe ke re bana ba gešo ke bana ba mme mara ke ba rara ke a swa ka bana ba okay ka kwa lapeng le ene o wa bolela mo founung sebara sa rena be se dula ka lapeng ebile se thegile lelapa se thegile motswammogatjao o ba thegile lelapa la mme ka ngaka ya gage go ba yena ke tseba ke ena gore be e le ngaka a bona be e le yena mogalabi wa sepelang dilong dingakeng le mosadi a gage mogalabi le yena thega lelapa lela a dula ka mo lapeng mogalabi wa sa nyakele ka go mpona le ka leifo le ga tee mogalabi wa motho molamo o ba thegile ka ona ka malapeng wa ba wa boa wa tla wa ntšha ke monnola a goroša sogana la ka lejwa thasong go yena molamo wa ntšha ke sedimo ka lapeng ba mmotšiša ene molamo o šetse o todontše ena o wa bolelang o wa peisi šetse o motutši molamong yena le abuta gage o mogolo ba bakile e le molamo ka molapeng o sa re fe phisi ka molapeng molamong abuta gage a ba fapana le abuta gage o mogolo owe ba tšea molamo o bo o dutse kgose botse ba ke bona yena ke ena kgone o dula le bana ba ba fa ditaba ba bontšha ba ekwa yena ke ena ba tseba re molamo o kae nna ke sa tsebe selo molamo wa bo wa ritla eno a šašarakana mo ka re bile wa gafa ra ba ra motšhiela ka mongakong ra ba ra boa ra swara thapele nngwe e kgolo wa tla wa ntšhiwa molamoo wa beiwa mo ba tsebang o tswele ka lapeng o ntšha ke seporofeto mathasana a tlile ka lapeng go goroga morwake wa ntšha ke se right jwale bana ba gešo warra ke kgopela gore ke le ntšeng mo mogaleng le theeletseng se ya le moya re a leboga magagešo ke nyaka jwale tabe re rokeng a ke re e tswile maphakga e kgeigile ke nyaka re rokeng re ya ka mola go head office ge re tloga ka kua go head office re ya ka kua go prof ge re tloga ka kua go prof ke nagana gore ge head office e fetša go bolela le prof a fetša go bolela no go tla be go ne le se le sekweleng lena jwale ka bana ba motho ka moka ga lena re ya kwešišana kere kgale o homotše wa swa wa tuka ngwanaka o ka re ke tlo go bolelelwa o ka re ke nna dipheko ke kgopela go bolela ngwanešo 2005 ke kgopela go boela morago 2005 mama ga a robala a baja ga eya go robala o nkgopetse a re ke kgopela go šalele bana yena wa mafelelo a sa tlo bolela wa mošimane na ne le 1 year o a le mo gausi le nnao na ne le 11 years o wa ditšhelete kwa 99 o ba ne le 4 years ke na le ngwana wa lesia wa 3 months ke šetse le bona bana ba ka moka go fitlhelela ebile re tlo boa mo ka boma 2005 2006 ke tlo boa ebile ke agela mama lapa ke ne le bona ba seanyana ke sokola le bana ba ka ba agela go fitlhelela ebile 2009 mogala ba ka tlo nnyala ke ya ka gaka le bana ba isala ba bannyane ana ge ntate ka kapa o nkire o mpone ke le kgarbe ke go kgatlhile o mpotsa gore ke a go rata ke dumellana le wena o nkire ya ke fepa masianyana ana masianyana o ka se ba ratena o ka se ba rate a ke re go nkireile ka lapeng ke tlhokometse masianyana ke a lamela masianyana e se ka go nrata ka nnete o swantse o nrate le bona and ngwano ga a tlo kry-a ditšhelete tša gage tša rafa ngwana o kry-ile ditšhelete ka o tlhokofetse 2015 mang o kry-ile accident 2015 wa tšhelete mogala bja ka o tlhokofetse 2016 tšhelete tša ngwana o le go tšabe di se tšwa dijo ke a makala ga ba re mogalabe o bja ija ditšhelete le nna ditšhelete tša ngwana tša rafa kore ka ipotšiša gore nae di be di tswile jwang ngwana a sa tšwa a kry-ile accident 2015 mogala bja kry accident 2016 a sa tšwa dikry-a ditšhelete tše o ba ija ditšhelete tša rafu jwang ene bana ba ngwana ga a thoma go lantate ka kapa go ba le dilo tše ba reng ke di-adolescent a kere ge ngwana a bona gore ke godile o tseba mo e leng gore o swantse ye gona mo o baagetseng gona wa mmotsa gore okay ka baka la gore o swere ke adolescent o nyako itaola nna ka mogaka o ka se itaola ba tlampane ba re ke go rakile bona polane o rena o tla kae ge ngwana a etswa ka gago a re ke na le gagešo ke ya gaka
ga gešo o ka se mo thibela ke re wa tseba re le gona mo ga gabo mo a yang still sa le wena hlogo o sa ba hlokometse ene ntate ka kapa a bona ga ile gore mo go tlo lokishiwa gore o tshwanetse go kwaniwe nna ke kwane le go bolela o nkwela re ke ileng ge ene maka ke a rata ke ra gore o nkwela re before o tlo bolela ke ileng ke boletse ka mogekolola gore le motrafile dintwa tša lena di trafa mogekolola ena le bana ba gage ke mmamogolo a lena bana ba gage a ba motshwenye ka selo mogekolola as I said gore bana ba mogekolo re a ba tseba ka moka ga bona a go ne wa motshwenyang ka selo so go ra gore ge mogekolo a trafa ke bana o ba trafa ke lena so mo ke boletse ka re lešila le le kgeigile ke nyaka gore re bereke leng go le roka ene ke nyaka go le botsa ntwe one ya gore ge le sa nyake go kwana lena le sa nyake phise le kgahla ke dintwa re ka bolela bošego ka moka le mosegare ka moka le tlo no se kwane ka baka la gore le sa nyake go kwana mara ge le nyaka go kwana le tlo gona go kwa dipolelo tše di tlabeng di bolelwa ka moki le mmamogolo wa lena ka mokgwa tlang go le botša ka gona and then ge e ka ba ka mo lapeng la ga bolena go na le bothata bo e leng gore bo hloka gore ngaka sontše e tsene ka mola e bereke ke thoma go tlabega gore a buti a lena shu ge e ka ba le lošaki meleko le lošaking le sontše le mofentšhantse ya gore a le thušeng ke ngaka ge e ka ba ga le motshepi ka baka la gore e le wa ga bolena motlho mongwe ka mabaka a lena go lokile professor shu o tlo le thuša ka kua gae ge e ka ba go hloka go epolola o tlo epolola ge e ka ba lene dinyama o tlo le hlapiša dinyama tše tša lena and then la boa la kwana gabotse mara ke sa bušeletša bolo e ka matsogong a lena ge e ka ba ga le ba hlola khutšo le tlo no se kwane ntše re boletše boprofo ba boletše mmamogolo a boletše le tlo no se nyake go kwana ntše ditaba di boletšwe ke nyaka gore le nkweng gabotse ene ge re lokiša magagešo o mongwe le o mongwe ka mogare ga gage a kgopele modimo wa gage gore a mo thuše yena ka bo yena a be le peace ye e leng gore o swantse a tla re ge e tswa mo go yena a efe bana ba gabo ga go ne peace ye o ka efang batho wena o se nayo ga go ne lerato le o ka lefang batho o se nalo a go ne tlhompho ye o ka efang batho o se nayo lena ba boletše le go njwe le ke a ekwa wena le wo go ne le ntwe e leng gona so ke kgopela re le ilokišeng and then taba ya masogana a lena nke le tšee masogana le a beeleng kua ka gore o mongwe le o mongwe o tlo nyaka go emelela lesogana la gage ene ge o mongwe le o mongwe a emelela lesogana la gage go lwa lena bana ba motho masogana a lena a kwana le batho ba ga bo bona then lena le a lwa mo le baka bona gore wa ka nkane ba morakile wa ka a rakiwe ene masogana a lena bona ke banna ba mohuta mang ba gore le ge motho ba ka mo gape a ke nagane gore le ge ba ka re kakapa o ka no dula ka mo a gone molato felo le nna nka no dula kana ba maoto ka mo ga bo girlfriend no go ra le nna ke na le problem a ke ga botsana because monna o swanetse a dule ga gabo kapa a dule roomong kapa a nyake stand a gone monno e leng gore a ka nona ba maoto a re ba ile ke dule ka mo ga bo mosadi ke a dula a ba no tswela pela a feta ka ditafo a išetša batho marotho a di ouma o te thapeletša eng o te thapeletša eng ene ke kgatla ke ge wena o re a ba go raka ka ga geno ba rakile monna gago wena ka bo wena wa te thwala wa re nona wo ge le moraka nna ke tloga naye ga e hwa ke hwa le yena a re go sole e be ile la gago lerato mara rato leo la gago la go rata monna le go fapantšhitše le bana ba mmago le gono nke le tšeng banna le ba beeleng kua thoko banna ba kwana le batho ba ga bo bona kua ba tswang gona ba tlo loša lena ka mo ga bolena a go ne monna wa swantšeng a lokologe ga a dula ga bo mosadi ke ya go mmamogolo ge ke tlo go mmamogolo prof o etšee nna ke tšhaišitše e fa mmamogolo lekopelwana leo ka mowe nke a kgaleme bana ba monyanana koko re a le amogela ebile re a leboga ge le kgonne go tla ka mo lane go lapitšentše kgolo le kgono e le ge le tšhuma ke taba tša bana bana ba elwa ba sa le robatše bana ba elwa ba le hlolola malwetše bana ba elwa eno ba hlakahlakano re a leboga šiba bona ke a leboga ke tlogwa ke fulokwa ke fišega gore ke tlene ke tshwere ke kgatelelwa flu ya matšatšia
le nna mara ka ba ba ke pelwa gore ke tle ka gore bana ba wa tseba bana ba ke gopola ganka a ke gopola gore re tlo ba tšea ka e ba timetše bana ba ga ke nyako le botša nnete e sale mmago bona a sepela le bona e sale ba bannyane 11 years re tlo ba hwetša ka ngwaga bo 12 mmago bona e le ga a hlokofetše e le ga go e tlaela a re ka mo sepetlele se go le mmago bona ngwana e la ba botša gore nna re ne e ga ga borena nna mo rona bona ga re tlile ga ba tloga ola ke ene e be le yo mokanyana monna ga gwane mo tšea mara e be re mo tseba monna mmago bona a sepela le bona no gore botša go bolela selo ka mo lapeng ene ga a tloga le bona motswadi ya ka mmaka o sa tlo tlhokofala ra ba ba ke pelo ya gore mara ga re timelela ke bana nako e kae re santse o dirang ra thuša ke bana ba ga malome gore re hwetse bana ba ka go ba ba ke pelo a lešoko gore ke bana ba rena ra ema le mošimane mongwe kgaetsedi ya ke gona wa lasepone ka gešo ye ke kwa go polelwa ga e be e bolela maloba ba re ke ena e le gore ga ba kwešišane le ka no kwešiša gore wo kgaetsedi ya ke le bana ba ga ba kwešišane ga ne taba o bitša nna ke le mo moteti mo selobo ke santse e ka mo wena ga ke ile ka mola le nna ke fitlha pelwa ka ya ba bana ba ka moka bawe ga ke botšiša ola gore ka mo ga ke ba nyake ka gore nna le bona re rielane pampiri ya maphodisa ga gone ya tsena go ka ga e mongwe le bona ga ba ne le mmereko mo ba dulago ke ya bitswa ke no ya jwale ke ba be ke pelwa gore ola ka mola dutse go ke ka lapeng la mma ke tlogo ke e ka mola go yena ke re gane ga o tle a re ga ke tle sestere ka monne ka moo ga ke batamele bile nka sagate ka go kwa mola wa gago jwale ke tlaba go gore yeo ba re go ke senganga le nna ke a motseba ke ngwane o ke senganga mara nna a sempalele jwale bona ba pallana le sona ene mola ba bile ba pallana bona sentsha bona ene bana ba ke leka go ba khala nako le nako ga ba tlile mo go nna le ga ke nagana tša dingwa ke ba botša kere ke tlo palla go leetela ke tlo tla ga lempile tša ditaba fela ga lena go ba mathata ka gore motse o batho ba lwago ga o tsene ka gae ga o etswa ga o ya ka gaela e mole e mongwe o ne e ka ga go be babedi ba ga o boa ga e mongwe o tlo go tlhokiša sefatlhego go ya bona ka mokgwa ba tseba gore ga motho a ile ka mola o bolela batho ba bangwe nna ke be ke nyako ba botša gore nto e ba e dirago nna e tlo mpalela ke nnete e tlo mpalela se gore ke kwa wene ka kapa ga ore ka nnete ba ntshwarisa stress ena nnete nna bana ba ka ke bašimanyana ga ke sa ke selo ka bona ke ne le betše ga ke lo le motho ke tshwenya ke bana ba e le gore ka sepedi ba re bannyana ba kwana go feta bašimenyana ene ke bolela poleleng wa kere ntho nngwe le nngwe e ba e dirago ke sola taba tša bona tše ntšhi ka gore ye ke ena ba go tseba ga ngwane ya go betše ba mpotša ba dirang ka kwa ba re ngwana o še a subiletse kgole ge ngwana a ile moo ke be ke botša o a be a etla ka ga ngwane o itse go gobala ba motšiša ka gaka e le ga ba re ngwane bošego ka gore ngwane la go betše tate ka kapa tlhogo ga botse mo ke lesenke maoto a ke ditshipi ngwane ba bolela go ka ena ke kwa bohloko ka kudu gore ga a ka se hwetse tšhalete ya gago le ga nka hwa e le gore o tlo ba ile senokwane go yena ke tšhabo mmotša gore go yena go tla diregelang go ya ka pelo ya ka ngwane o gape o tsene sekolo go nna sekolo molatlhako bebe batla mola go nna ba rae makoko teachere ya tla ya re wa tseba nkenkabe o ne le tšhalete ngwane ampe a namele kolo yena ga e tla koa le ga a boa mo gae ke llela gore a tsene sekolo jale ba re ke mo kwa go ola e mogolo a re ba itse bano motšea ba moria jwang ngwane o ba re bošego a be a tsoga a ke re jale ke yena e be go hlakane jwa ko le madi ga phaphare ga ria jale ba tshoga ke bana ba re tla re mo išeng go mamogolo a re tshware le yena ga ba motšiša go nna ka hwetša gore ngwaga ko motelele ga e ya kalokana nae re fele re bona gore riang ka yena ka mo kgopelela sekolong gore ngwane la tsene sekolo yena modimo a nkatla ka ngwaga o fela ngwane la phasa ke ga ke tlo bitša gore ya tla motšeng a fela e tlamola go nna ga ba ya bo lokiša dilo tša go a founa gore le kgone re tlo fetere motšea ka moswane a e tla le yo lawyer o ke ya bona ba e tla ka khumpi e nngwe e tšhoitsana mola ka ba tšea ngwane la ba feta nae ga ba boa ba motšiša go ne le ntongwe ya mafelelo e ya go mpabiša pelo ngwane a nnake o tla go nna mafelelong ya le go thelele nnae o tlilong kgopela gore wa tseba o kgwetša ke ya kerekeng nna e labone
ga tsena ke apola seaparo ke se beya kwa fase o re mamogolo gape ke tlile go ene gore ke apolo wa mpotsa gore ke tlo go tšea gape ba re ka motshwane ba re nyaka kwa tšhaleteng ja ngwana wene gone jwa le nna ke tlile mo gore ba re letšatši ke la lekgono ba re go nyakega motho e mogolo ya tshwantse go ya saenela dilo tšele tša ngwana ke kwa ngwanela ke apola ka sepiti ke re ka gore šiele bošego bjale kua gole o re mamogolo ba itše police station e ngwa le ngwa re kana ra ya go saeno lekgono ka motshwane ba re nyaka ena ngwaneo le ga bešetse re mo išitše kwa o rata o dula mo gore na le malobanyana a bea le mola o a tla ka botse o dula ga ka ngwanela kwa o no ya le ga nka bese gore ba kile ba motšiša ka nako ya bolwetse o rata go dula gorena ngwane kgo re a tloga re a Drayton o re mamogolo ba o tšeele pasa ba ile ba nyaka e mongwe e mogolo ye e le go a borena ka ba botša jale ka kwiša gore malome a ka se ya di dira dilo tše ka ba botša gore ke ne le mamogolo so ba re o lokile selong e le mamogolo a lena le ga e le wa kwa gatalane re tswa molatene le tshone ba jo re ya lotšela ngwane la bonametša o tla ka seela sa gore bostala o ya marulane nna ke a boa ke boela gaka mara se se ntlabilego ga ba tšhetse ga ba sepetse ba jo re ya dilo tšela tša ngwana mo go yena se nna sa go nkwiša bohloko ga a sa boa go nna a tlompotša gore mamogolo ka mokgola o kile go katla ka go tšea mo ka go iša kae ka egana ga a tšea nna ba re mathomong e be go dirilela ke lela e la re go ba re yena jalo go tsoga fela ba re yeo ga a sa leng tsho hlokofetse gore ba lebeletse gore go ngwa dilo tso ga dio tso go ba tlo di ba ka gore ba tlo riang ga ba etla go nna jwale ka motswadi ga ke sa nyako tseba gore gore nke ba ba ke pelwa gore ngwanela ngwane sho ke a mmona gore shetse le sokwatlha tšhalete e tle e tswa tla e hwetse ke rwala pasa ke a tloga ke apola ke be ke apere ke sepela le yena ka gore ke rata dilo tša bona di loka ka gore go shetse nna ba tla lokišetša ke mang jale o tlo ntlaba ga ba tlo lokiša dilo tšela e nje ya go metlhe bana ba ka bafele ba mpuša ba re o mmoditše ke re ga ke nyako mmodiša o no tla go nnang ke mmodiša selo tšhalete tša ngwane la ga dithomotso o palela le ko go fompotša gore mamogolo dilo tšela ka go tle ko go tšea re ilo lokiša aowa dilo tšela re dira ba ra lokela ngwanela tšhalete la e tswile ngwanela ga a lokwa ka tšatši le leng ka nnete ngwanela o nwa jala ngwanela o nwa jala ene nna motho wa go nwa ga kudu bile ka mokgola e le sogole ka mokgola ke mmonego ka mokgwa go bala ke gore wa ntšhoša o nwa ka kudu ngwanela o nwa jala le moraga be ke re tswa go yena a beala gaka a enwa ka kudu bile nna ga botse jalo šetse o ka re ke motlhoile ka gore ga ke rate motho wa go nwa ka mokgola ene e le molwetse ile ngwannyana mo pele gaka ngwanela aowa ga gona taba e ga mpotse jale ke ra bana ba ka ke reng ka se mmodiše go fitlhelele kgono le ka mmodiša gore a utsiwa botša mamogolo gore tšhaleta ngwanela e tswile ene nna jale go ne le nto ngwala ga ke sa tsebe selo ka dilo tša dikolo le dilo mang kgantho go tšhaleta ya motho ga a go betse e a tswa e o dula lawyer ngwana o fela a re sa se tlhoka gore ba shotha ka lapeng a founela lawyer a re le kgono ke nyaka bokae gore ke putsišiwa ka e ke iputsišago mo dilong tša ditšhalete ka gore nna gore ke emelele ko o saenela ngwaneo ke be ke kwa botlhoko jwa gore nnete o go betse o tlo fepa ke mang ka gore ba re ngaka a gago e boletse a re tšhalete yo go fepa phelo ya gago ka moka nna ka mokgwa ke koleng ka gona jale ke makala gore kgane ya ngwane yena ba fele e tshwara ke lawyer e fele e tswa go yena ngwane a kgopela le kgono mphe boka gore ga ka rute ga ke tsebe selo ka thutu mara ke rata o tsebe gore a tšhalete ga nka go bala gona jale e tlo šala ngwana ke ya lebane go kore dilo tšeo di matsogong a gagwe a re a ga jale go nyakega boka ore mokgekolo tla re go iše le kgono a re ne se o kgopele bokae ke gore eo ke e ke e kgopela go rata o e tseba ka gore nna re bona batho ba bantšhimola ba bagolo le ba banyana ba go bala tšhalete ga e tswa ya tswa o e beya mo wene o ba boditse gore o e beya ntsheng wene o fele o topa bokae jo bonyakago ko ene mongwe wa jona ande bana ba ga malome ba ratile go thuša bana ba ka ngwane ga a go betse ba re go nna ba re motswala re ne le dirutege ka ga borena ka ga malome ba ba tseba gabotse banna ba ba dula go dipalamenteng mošemana malome a re motswala a re ga ba sa go botse selo ba sa re nyake a re ga re nyako go tsena dilo tša bona ka gore ka motshwane rena modimo o re thušitše ba tlo gore ba bona ka mokgwele gore ba fokgwetša re le ka gona ba tla ba re ke tšhalete tšeo ka gore ga ba sa gore ke re ka fele ke ba botsiša ke re a mara le ya bona gore le tlo patiwa motho o lena ba le mmabaletše a tlo le bona gore a re gane sekolo le tsene mara go ne le dilo tše di mo ditšhaleteng ga go tliwa mo ditšhaleteng motho o tlile go ropa ka mokgwa mongwe ka se go a tseba gore o dirang go kitime ya noši tšatši le leng ela ka kwa wa mpotša gore gape nna mamogolo ba mphomotše
a ke re uale ba re ba tso tšea wena o tso saena ka baka sa gore nna ba itse ba re ke tlhokofetse ke re aowa gape nna ke tsebe dilo tša lena gore le dira jwang ga le molelwa jwang nna ke be ke tshwanetse gore ke ye ka gore ke llela gore ngwane o go betse a tla kgwetse tšhalete tša gage jwale nna ke nyako tseba mo go bana ba gore ke kgopela gore owae ga ba ne le taba ba sanke bampitše ene ga bampitše ba re dilo tša bona ke no ya ga nke bile ke re ke iša ke bana ba ka dikoloi ke re bomalapa ka bankiša ke ya dikiša a ke fitlha ke tšea tšhaletana jaaka ke ya gola motse le tšhaleta ngwane o le nna e bese gore ke ya enyaka ga e le gore motlha mongwe e be ba tšhokile gore ba re ke tlo re ga di etswa ke re ngwane ya mphe tšhalete ke ya ga ke fitlha kwa go bona ke ba phetišitše ba se phethago ke robale ka bosasa jo la ga go fedile ke sepele jwale ke re why ba sa rega ba ne le taba kore ka kapa banka bampitša ba re mamogolo tla mono ga ke fitlha ore ke biditše ke mote ya re mamogolo ga o tlile mo re bitše ga ba dulane kgole le kgole re bitše go ne le tabe soloso mamogolo re bona gore bophelo ga bo gona aowa e mote ga e tlile go nna o tlompotša ka mogolo ka mokgwa e mongwe ga e tla o tlompotša jwale ba ra ke yona ntoela o e bolela go ke ya go leboga monna modimo ya gore ke tlo o tshwariša ke bana stress mala ke swere ke stress sa gore ko phapharaga le dinaga ke banyaka e le bana nka bana ba kgoletse nageng ba nka ba kgoletse nageng re ba ke pelwa gore ke bana ba borena ra o tšea mmago bona gore re ketima le bana ba malome e le ngwana ba re rile go dipolane tše re ketima le dišašaole ke loloma le mošata marulaneng ba re fa batho ba babedi gore ba sepelele rena ro lata bana ba re dule ka lori le bene le koloi re ba ke pelwa gore ba re batamele le topo sa mmago bona re tshwere dipampiri tša ba re tsena di-police station ba re le tsene mo ga le tla mokae-kae le tsene kontse polekela ke kae mola re tlo go letse re tlo ba tšea moo e sa le ba re timelela jala ra ba ke pelwa go šale re banyaka ra tla ra kgwetsa ka mmago bona a tlhokofetse re ile o tšea stopo re tšea le bona molao wa re dumelela gore re tlogela motsa motho o re tšea bana ba re tšea e le gare ba ke pelo ke ne le mmangwana a ke wa mafelelo le malome le yena kgaitsedi yake koko o tseba ke kwa botlhoko go ne le motheletši o mommo o bolela nto nngwe o ka re make sense gore go ka be go kgonagala gore ka gore ge ke lebeletše nna e mpotša gore mane go na le frautenyana somewhere and then fraud e bileng gona polelo ya motheletši wo ke e mpotša gore koko signature ya e saenetšeng e ka no be le yona e lokolotšeng ditseka tša ngwano ka kua ka baka la gore a sa kgone go bala ya ba e le ge a dumela gore a dieku a di lokolola gore dieku a di fa direction ka signature ya gagwe le nna ke riatho ke ba bile ke pelo ke lekgono ka go llela gore ke tle mo kare lo gana ka ba ke pelo gore e reng ga di thomotswa ela go tla go nna tlontšea ga a sa mpotša le gore mamogolo di tswile go ba di atswa ke yona e jwale a mpotša gore ba re go nyakega motho e mogolo jwale ga go sa nyakega ela mathomo mbe ba ria ka moka nna ke segona jwale ba tlo tšea nna jwale gore ba re go nyakega motho e mogolo nna ke ba bile ke pelwa gore jwale ga di tswile sa sa go mpha gore le nna ke be le phafoganyane nngwe gore wa e ngwanela sa tlhwampotša le ga ka tla mo go nna ga a bolele selo ka tsona le nna ke no kgomola go fitlha le nnou a ke tsebile ka mmuša gore a o kile a mpotša go tshwana le ga a tlo re mamogolo e rie gore mamogolo dilo tšela ka go tle ke go tšea re ilo di tlhakela aowa di tswile ka ke re ke di bone ka matlho nnete molomo koko molomo fela nko o kgaleme bana ba tabeng ya go se kwane ga bona nke o ka polelo ya gago go nwa le ba le mo ka lentšu la botswadi nke o baage o ba kgaleme ge e tloga mo ye ka mola go prof ka mona tla ke le botseng bana ba monyana nake ka nnete ga botse nna ka mokgwa ke tlhogo ke le botsa bile ke wapa ke tlhogo ka lena a kere ko gore ga botse ka nnete go sekwane ga lena le tlo šhala le sokola ka gore nna ke tlo sepela lanko a kere ba ke ba gatalane no gwane jwale gore ba le tshwara ga botse ke ka baka saka lanko a kere gore ke reng ene jwale ba ke banna nna ke ne le banna ke ba batlhano go sepeke e monyane wa bona wa go tshelela le ena tšha le meberekong ke monna le ya motseba a kere ene lena le banyana
le šetse le llaki tlhola e pho ba llaki e ke re go ke mogolonyana ka mola ga bolena a latela go kie a kere ye le nna ke be ke re ke mo lebeletše ke ye gone bele ke kologo a bolela mo a le sola ka mokgwa le tseba go le le ka gona ene ke le botša metlhe ke re banna taudi se ne go se boka ene rena ka nako ngwe a ke re le bone ga le ria mediro le tlhole mpodiša ka nako ngwe o tsebe malapa ena o fo ba pha le a mo tseba a kere ena o fo mpotša a re makoko le ga e le gore ke ya go iša kono go beya mola nna ke ya tšeka ka gore nna gare o ya mo e le gore batho ba lwa gomme le ba borena gomme a re fitlha kwa ono kgwetša o sa tse gore go riang o ka re ba loša ke rena a kere ka baka sa gore yona ntoela nna jale ka motswadi ke nna ke tlemelegile go ka nnete ka dipekana ka mo le ka mo ko gopoletša kengwa ke le botša kere le mola ga malome a lena le fokolwa ka moka le yena a foba ka o no nkiša gape ka monyanyolo a no fitlhampe ya mo keiting a tšeka ene ga ke bolela gore ke tlile le ena o kgankedi ya ke ka mmona gore o kwa botlhoko ka gore go ne le motse o mongwe wa dintwa bana ba bangwe ba ba gotšego ka mo go ne go le molao ga ba kwane le malapa mohutong ka baka sa gore ga le batho bana betšho ka nnete ga le sene kwane wa tseba le tlo ba ka mokgwa mongwe dilo ka moka le ditšhalete le ga le ka tlhomotlhamong le ka fore gona jwale le ga mošemanyana a boletse mo gore lena ba babedi ga le thomiše ke tabe ya tšhalete mara ga e le gore le ria ke yona ke ya motho a e go baletse go ena le go fela e tlono fela nna o lile ga kudu gaka a re ye ke ga ke morata ke re ke motho o lokile gane ke ra sekebe ke se senya ka go ja tšhaleta ka gomme go hwile nna ena a phela a se ya go bala e le motho kore ntwele ya nkuša bohloko ga kudu a la psikologana ka gae ba ke tima ba tlompitša a re mamogolo a re bona go hwile nna gomme motho o ja tšhalete ja ka ena motho la ke be ke morata ke re o lokile a rola a re ke be ke re o lokile a re gane ke rana balaka wa tseba ka kwa tlhoko jo bong ka se tsebe gore ke reng ka se tsebe nne ke no re ga a fetse o bolela ka motlogela ka boela ka ga ka gore ka kwa ke palela go go bolela ka nnete wa re shaka ka pa ke tlo bolaya ke bana ba ka pelo ka motshwana ke tsoga ka kwa mo go nna mo bile ke sa dume go ja gore go dira se seng jwale kere ga ile banyana ba ilwa nto jwale go mo mongwe le mongwe a le ka ga go ba se ka polokete lo bana lo fetša ka goreng nna ke le mamogolo ke le babela ke pelo ke nyakile gore ko letšea mo e be go latlhegile mmago lena gore topo sa gago ke selwele re senyegela gore se tle se boloko mo lefelele re ga le nyaka gore lo khunama le e go mmago lena ka mogolo re ya go tšatšing o ka re motho o ka kwa o re mola ke fo ba tlogela go ngwa nkabe ke khutšiše mara jwale pelo ga e rialo le nna ke tshepile lena gone jwale a kere banyana ba ka ke bolela ka lena nna ka gaka ke ka bašhemenyana ke ne le ngwanyana o motee fela ga kere banyana ba ka lega ke ne le mmereko ke tshepile bona kaka mara jwale tše ba diriago le nna ka nnete ke fela maatla ena ke tlo kgwa le tlo khutša prof e namele mantšo a koko a kwagetše gabotse ene o bolela nnete ke mokwele gabotse ge a re banna ba sa tinya ka kgauswe le bona ka baka la gore link ya bona le lena ke mokgekolo ge mokgekolo a ka robala a go sa ne ntho e ba gapeletšang go phela le lena so prof a šiwe ngwanešu o dikhwele ka moka go tloga mathomong go fitlha mafelelong ka semoya ka senama o dikwele thobela ya a ke leboge nna ke tlo e bušetša moragonyana ke nyaka go tseba mo mpušetše maekoganyane o tšiše mo ke kgopela o sware maikola wa sesi wa kokola sesi o mogolo o wa ebe wa gago mama wena le sesiwo lebaka nna le sesiwo le ke a bona nna le ena re baka bothaka alright o mo feta ka mengwaga me kae ke mo feta ka 5 years okay o go kgopišitše kang ngwana gešo o nkhušitše bohloko ke kgopela o no dula godimo ga di-point ke dula godimo ga tšona tate morena se ka ba e telele ke tšona tšeo tše tharo di nkhušitšeng bohloko le go feta bophelong ba gage a ka go leboga
sesi Ah. o sesi ya go kgopišitše kang tate Moremi Mm. na ebile a tsa ke nga ke sane maatla cause e ke tlo go bolela ba re nnete na le nna ausi ya ka a rate nnete nto ngwe le ngwe yena e bolelang mo go yena o bona e le right wena o bona e le nnete a tšhabe go no thomeletša motho maaka a dutse gona sesi ga a ne nnete number one a ne nnete ya bobedi o tšhaba nnete ga kudu okwa Mm. and o kgona gore a swantse re tle re kwane ga re ke fihla ga e swantse re kwane le yena a sa le gona mo okay sesi o lla ka gore molatofatša ka boloi a ke tsebea le ya gore ke tlo mmola ya dula godimo ga letšhe nka morema a dula godimo ga letšhe ka nna ke nyaka gore re direng so re fetse o ile wa morela re wa loya a senke ke morele ka re wa loya okay o re o mo rakile ka lapeng la batswadi ba gage a ka moraka ka lapeng le masenke a bolelang ka bona re ka foša ke a tsebe ka lapeng o ntšhitše ke di-social worker ge a tlile le monna re dula ka gare ga mokhukhu ba re o ka se dule le monna le bana ba geno ka gare ga mokhukhwana tšwa o ye o nyaka room o dule le monna gago ga e le gore o nyaka o šhela monna gago morago e sware moo o rakile ke ma-social o worker rakile ke di-social worker okay o rakile ke yena goba o rakile ke di-social worker ke rakile ke yena le mogalabi wa gage ka lapeng yena o be a dula le mogalabi wa gage ka lapeng alright mokhukhu beile o moteng yes ke mogalabi wa gago ke mogalabi wa gage be le robala jwang ka gare ga mokhukhu o moteng le ne banna le ba babedi ka gare ga kamera iteng mogalabi wa ka o ka re fitlhile le motho e le goreng yena o ba tlišitše nna gae cause yena ngwana gešope ke dula ga mogalabi wa ka nna a nlata mo nna ke dulang a re gae ba sotlega ba tlaišega cause a ke kgauswi le bona ka rwala peke tšaka ka tloga mogalabi wa ka nrwadiše peke tšeo tšaka ke ya ka kwa lapeng ge ke fihla ka lapeng ya ba motho o le gore o thomo o tsoša disele gore ke tlile le mogalabi ka lapeng e le motho a tepoelelang morago ge ile garuri ge e thoma e tsoga mogalabi ola ka ba boa a be motho o le gore o nyakelwa mmereko ga sekomane le nna ka tsena mmerekong ga sekomane ra tloga ra o dula moganyaka ga magolo ake kwa moganyaka ke dula le mogalabi ka ga magolo ake moganyaka a gone social worker ntšhitšeng ka lapeng social worker di ile tša tla go nna go tlo go nthega ka mokgo be ke tlaišega ka gona ka lapeng ke rakile social worker e be nthuša ka dijo mo nna ke beng ke dula gona le bana baka a gone social worker e nrakileng ka lapeng okay o tlile le mogalabi ka lapeng o re le wena o tlile le mogalabi ka lapeng ka gare ga mokhukhu o moteng potšišo ya ka ke gore le be le robala ka gare ga mokhukhu o moteng e le wena le mogalabi wa gago e le yena le mogalabi wa gage na o a bolelang ka yena ke monno e leng gore la mathomothomo ko e leng gore be ke jola le yena ene wo e leng gore ke agile o ke reile ke aga lapa nthuša go aga lapa le nna seng ke a robala le rena monna o bo jola le yena be le re ge le tla le raka bana ka gae le robala ka gae le raka bana ba be re sa barake be ke ba kgopelela moganyaka go magolo and then gore bana ba tswe ka gae then lena go ra re o dumela gore ke yena ba e tla robala ka gae ke yena be a e tla nketela mafela a kgwedi a sepele alright why ma-social worker a rakile wo mola e se yena a tlang le monna a robalang le yena ka gae bana ba be ba mo šuthelele di-social worker di rakile o cause ka gore o kry-ileng tšhelete a dikgobadi ngwana o lena le ba babedi le mo iša ka mo le ka mo a tsebe gore o swantše ya e kae lena ke lena le santše le loke sese o re o mo rakile ka gae wena o ra wa moraka ka gae sese o re o fošitše masenke o re wena ga wa foša gontšwa le ba go latofatša ka gore dilo tša ngwana ka moka di godimo ga gago ene le bana ba motho ene ngwana o la ka moka kwa bolena ene le santše le mohlokomele mara re santše re kwešiše gore lena lebaka eng le ba babedi ka re ka se lokiše re ka se lekgale re sa tsebe gore ga botse se le sebakang keng a senke la šara molekane lebaka eng la tseba gore ke eng ke lena ba bagolo
ene ke kwešiša gore ge e le gore thereso le le ba babedi le ne nnete le tlo bolela lena gore na ga botse le baka eng ka nako masenka a fošiwa ka terata bo le gona sese wa mogare mantšwa gore o sesi wa loya wa tseba alright gare ga bosesi ba ile ba babedi ke bana ba mmago santse o be le nnete go bona o bona wa phošo e le mang ba tseba ke wena kudu bokaone mo le tlo nyaka thušo ene mo go neng thušo santse le bolele nnete ka ge ba boletse ba re da batho ba ke from kua morago potšišo ya moremiši na go bosesi le ba babedi wa phošo o bona e le mang o godišitše ke bosesi ba o a ba tseba ene go tšhaba gore mang o ne phoso a o tlo thušega gobane re nyako o lokiša maphelo a bone a ke tšhaba gore o mongwe o tlo reng ke tla sa ke re tše dingwe be ke sa le monnyane a botse a ke kwešiwe batho ba lwelang a re o ne mengwage mekae no a re bolele from 25 years go fihla no go 35 years eo e leng gore ke sure mo bo bona ntongwe lengwe gare ga bosetsi ba babedi ba o bona mang e a le phošo gare ga bona alright sesi o monnyane o ka mo swarela sesi ya go mogolo go kgomola radio e ya kgomola ge e ka ba o ka se mo swarele no gana ge e ka ba o ka mo swarela o dumela radio e khomotse sese ye nka mo swarela o bolela nnete ya go tšwa boteng ba pelo ya gago goba o se ka re kgotsofatša a la tla mo go kgotsofatša rena le tlile mo go tla go nyaka khutšo ka gare ga lapa o ka mo swarela sesi ya go mogolo se se o boletše polelwa gore wena le mogala wa gago le thegile lapa la geno o a rereša alright sesi wa go mogolo o rata go bona e ba motho wa mohutamang o gopole gore ke mmamogolo wa bana ba gago go swana le lekgono le šetše le mmamogolo ka mo mmago lena ga a sa le gona o šeile lena so ge lena le sa tšwe ka nnete le bommamogolo ba ka moso le tlo ba bommamogolo ba ka moso buang e le gore a le nyake go bolela ye e le go nnete nto e rileng gore wena le sesile le sebaka ke lebaka la gore a le nyake go bolela ye e le nnete bolela nnete ye go kgopišitšeng and then o tlo kgona go swarela sesi le yena a botswe phoso tša gage cause wa bona go tšholola meego ke kgone o kweša gore go ne ntwe e go kgopišitšeng e go kgwathileng kgole sesi go bohlokwa gore o bolele se se sa go swareng ga botse kapa se go kwešišeng bohloko ke yona pholo ya gago yewe o na le metsotso gore o ka kgeba o ka go hlola batheletše kua gae sesi ya go mo mmamogolo wa go šue abuti ya go šo re gona mo ga go ne nnete o ka e bolelang ye ka diang gore o a ba feleletša go iša letsogo kapa a go obelela o safe o bolokegile go bohlokwa gore o kgebe megokgo ga e no ba ka mahlong go se ne ntwe e diregang o filwe sebaka prof sesi bolela le rena mo go bana ba mmago no ke mohlwaileng ke ba rata ka moka ba mmogo le yena ausi yaka ntho e nkošang bohloko mo go yena ke maka a e leng gore wa bolela godimo gaka a na nnete mo godimo gaka o ntlhoile
ga ke tsebe gore ga botse sebaka ke eng se e leng gore se palela ke go rarologa nna le ena o kwana le maaka ga go ne nnete a e boletseng godimo ga ka ene a tšhabe go no bolelela motho e leng gore o robetse a tsebang gore a ka se kgone go tikarabela maaka. Alright. Sesi. Ola ngwaneni o lla ka maaka. Ke ngwaneni o lla ka re mmolella maaka. Ntate ka kapa le ntate Moremi. Nnete ya baba. Ene nnete e bohloko. Maaka a thabisha mongwa wa go bolela maaka go a bolela. Ngwana la re shuke morata ga kudu bila ke seno ka yena. Khoso go di baga dilo tša ntirileng tsona ka mokana ga tsona. Enke be ke mo hloile. Ke latela tsela tše a ntshwarang tsona tše mpe ke di shala ka morago. A ke tshepe gore nke be ke le thoketa le yena. Nna re sesiwe. La nkwa ke re o mphounetse ka tšatši la ditšhelete re sa boledišana sesi ke kgopela gore re kwane. Sesi sepela gore 1 2 3. A se ke ka ba ka nyako tša di past tense ka re why are you so? Ke no amogela the same ka nako wa mpotšang ka yona. Alright. Maaka bohloko. Mara a go bona le kwano gare ga lena. Kwano ga e gona. Ke rata go le tsebisha ntongwe ne. O bona motho go ka o no mmotse straight gore nka go swarela maraseng le khono. O tsebe gore ga o swarela motho mo swarela ka nnete. Go lena le bana ba motho. Ke mang a kgethileng gore sesi nena a ke tsebe selo ntate Moremi. Ke no bona ke hlothotse dilo mo matsogong ene ka amogela. Ke tse dilo tšeo di hlothola ke mang? Ke ena monyana nake eno a tšholla mme go go di jwale. A go hlothola le kae jwang? O tšere ngwana go nna a sa mpotse selo a no founelana le ngwana ba rekela ngwana founu gane ba tsewa gore ba ile kopanya mabaka a bona jwang le ngwano. Alright. A spela e swara sesi ngwano ka nakwe a le mo go sesiwo le motšeri jwang? Ngwano nna ba no mfounela ke lekua ba re o ka gore ge ngwano la boa sepetlele o fetetše kua go ausiwa ko mogolo ka kwa ba mfounela ba re ngwana mošimanyana wa llatelang wa motšea o moiša ga mmamogolo ka baka la gore o kry-ile monna dipolaseng a mo hlokomele. Alright. And then ngwana ga mmamogolo o tswa go tšea ke mang? Ngwana ga mmamogolo ngwana o la o tlile go nna after funeral ya monna ka re o tlo dula le nna ka baka la gore monna ka hlokofetse. Ge le ya go tšea ngwana ga mmamogolo le tsebišitše mmamogolo gore le tlo tšea ngwana la be la leboga mmamogolo ka mokgwa beng a swere ngwana ka gona ka nako e leng gore lena be le sane nako a lena ya go iketla mmamogolo a palela ko go teketla a thekgile ngwana le doctor ka mola ba alafa ngwana ka mokgwa ba ka gona le ile la mo leboga mmamogolo wa lena. Mmamogolo be ke fela ke ya ke mo leboga a ke tsebe gore mohlomongwe go mo leboga e ka baka gore ke rela gore a ke re letlo ape ngwana a ka se go tloga ga mmamogolo o tloga jwang? Ngwana ntate Moremi ga ya ga mmamogolo a iša ke nna. Ebile ga a buša ke wena? Ebile a buša ke nna. Mmamogolo o tsebišitšwe gore mmamogolo o tsebišitšwe gore ngwana o wa tloga o tla go dula le wena? Ga e tla kua mmamogolo be a le kua go nna ge ngwana a bolela re nna ke a boa mo ke go ausia ka baka la gore monna go hlokofetse ke tlo ba le yena. O go kwele dipampiri tša ngwana gore di feleletse di wela ka matsogong a gago o dutse fase le bana ba geno wa bolela le bona la kwana gore e be wena o swarago nto nngwe le nngwe? A se ka e nagana gore e ka tla ya tla ya fitlha mo. Okay. Nto e riang gore lelwe ke lebaka la raseng ke la dula fase mmamogolo wa lena shu o le fepetse ngwana nkebe le dula fase le kgethe gore ke mang o e leng gore o tlo ba in charge mo tabeng ya di go sepediša dipampiri tša ngwana le gore ge go swanetše go wa di lawyereng go iwe and then ditšhelete ge di tšwa le dule fase le boledišane. A ke fetiše se sengwe se seng ke rata go feta ke kwešiše go se nna mo a ke bolele maaka mo se tlo bolela dinnete ne di tlo baba ge lawyera eo e mo founela e re
ngwana o kae re nyaka di eng lawyer o komo e boa go nna e tlo mphounela e re ngwana o kae mala lawyer yona e ditse tseba gore ngwana o tsere ke yena gona ga re yena o no founelwa a kwa bare ngwana o sepetse go nna o founelwa jwang cause ngwana o ile ga etswa discharge ngwana o tswile discharge re le kamo ka re le bana ba mpa re feletse kwa sepetlele ba botsisha gore ngwana o ya matsogong a ma ya ba yena a botsa lawyer re ngwana o ya matsogong a sesi ya rena ba re ditšhelete tša ngwana di ngwadisha ke ma a re ditšhelete tša ngwana stile di ngwadisha ke sesi ya rena re rwele ka moka re le bana ba motho le yena mogobadi ba fihla ba mo fološa ka gaka a itulela ka gaka ke sa bušeletša ke re ke no bona ngwana a sepetse ba tlišitše founu ya re go tla ngwana a sepela o komo lawyer e mo founela re ngwana o kae mola yena le gore lawyer e mo founetse ya re tlo tšea ngwana o kae okay ke le thetse motho ga a bolela all right o mo kwele ro reng sese ke mo kwele ka ga ke bolela ntate Moremi ke re ngwana o be a le kua go yena nna ke no ka ga ba mfounela ba re ngwana go mmele wa sepela lla ke wa motšea o mo iša go mmamogolo ka baka la o be a le mo go ausi ya ka a sa mo tlhokomela ausi ya ka o kry-ile monna dipolaseng o šia ngwana o la tsamaya ka di-crutches o kgopela tša go ja jwale la ke o iša ngwana ga mmamogolo ka baka la re ngwana a sa ne tlhokomele o be a mo tlhokometse a gona o ile dipolaseng alright ga go le lucky wa tlileng ka ga ya tšea ngwana ke sa bušeletša theetša motho ga bolela ke re ngwana o tswile ka gae a nnoši a tšhaba ka di-crutches go tlile wo ke kgopela re le botšišeng wo a leng kgauswi le ena o tlile a tšhabetša a ntata ka mobekelogang tlhogo ka gona a re ngwana o a tšhaba re tswile re ketima le bao ba leng ka mobekelogang tlhogo re ketimiša ngwanoo a na a nnoši ka di-crutches a tšhaba ka founela yena o ka re ngwana o a tšhaba ke tsoroa ka re ngwana o tseba maa yang ke kgopela o ntsentšhetse ngwane o la malefo alright magagešo gone jwa le ngwane o le bolelang ka yena wano lena le le gona ke eng se lena le le ba bagolo le le ba babedi se le pallišang gore le kgale ngwana le ka se re le palela ke ngwana a re palele ke go hloka nnete ka mogare ene tabege le itheditše ntate Moremi nna ka se sebaka le bana ba ka balla ke hlapa matsogo ka mo studiong ka se sebaka tšhelete tša ngwano di tlo hlaba nna ke leng ke šetšeng dilo tše ke sa di tsebeng ka morago ge ke ruma tabe le gono ke iruma ebile ke e fetša bana ba mme ke bana ba mme nka se ba latlhe ke tlo ba thuša go se sengwe le se sengwe mara ye khona re swereng ke a tswa mo go yona se se le kae re gona sesi bo sesi ya go šiba ke ba babedi ke bommago ya wa tseba go bohloko ngwanešo gore go loiwe so go fela go thala leina la gago ka gare ke kgopela gore ya ke kgopela go bolela taba e le gore ke kgale ba elwa jwale ke makala jwale šitse go tsena taba tša ditšhelete tša ka kare o ra gore le yona jwale ke yona e ba lešang go jwale ya a re tsene mo gannyane go bosesi ba ba gagwe le ba babedi ka gore dilo tša gago be di swere ke sesi o mogolo go tlile jwang gore di tle di feleletse di swere ke sesi o monnyane awa ntse e ileng ya ntsamaiša mo sesi o mogolo kore ke tsamaišitše kore sesi ya ka o mogolo a ke roba ntlogela ya go monno wa gagwe wa dipolaseng mo di-fleteng mo e le goreng a go sa ne motho e le gore ngwane tlhokomela bana ba ke ba bannyane ba ka se tlhokomelane le nne ke go kwele ngwanešo and then wa ya ga mmamogolo a kere ka tsamaya ka ya ga mmamogolo ka kopana le abuti ya ka ya ba ena nkgaphang go letša e le gore o kry-a pholo ga mmamogolo la Dr. Talane a berekile mmereko mogologologologolo wa nako o ba jwa o le ka gare ga dikgobadi and then ka tla ka tsenelela mmereko ka gare ke tlo bolela le doctor o tlo le thuša ka dilo ka mokana ga tsona mara se ke nyakang go se go le lokišetša sona ke gore a ke re ditšhelete tsona gone jwale a di gona and then a di gona yes ke kgopela gore bosesi ba babedi ba sesi ola ke ngwana mo go wena and ke kgopela gore nke le kwaneng ke a le kgopela ge lena le ka kwana le tlo kgona ngwano
ene o a rakilweng ka gae a boe ka gae gonne jale ke nyako le botšiša o ne setane sa gagwa kere ola o ne setane sa gaga kere wa tse gore lapa la go ba le lešata a lebe le lenyalo